Ni na ukethia na othocha ndini wa kilungu cha Îkûmbî Siasa musiaisia wa Mutongo TV na mwithukiisia wa Mutongo FM ni wachumwa ungi mwailu wa matuku miongo ili na eli mwai wambe mwaka wangili ili miongo ili na itatu kilunguni cha Îkûmbî Siasa na hindi tutanamba kuambia ndiye makukwetia wekio nondo wa Îkûmbî Siasa ya chumwa kivetu veo vando vali kilo okathe na badini ndi maondo mavigena kwitha maisova na yume sawa sawa kilungu cha Îkûmbî Siasa keke 7 kuma oyu othi nambe kwa ilungu ya bakuve masata eli twinanezia maondo meo kwenye uteti na maendeleo aini mako ni mavikie meva studio atio no umwe utaneri wa Ivika bwana Fred Mbadha FM ndanetha Ivika nondo waitumi ite siamba kwa thuki ka kwou no vikia na kundekea bwana FM ndethi wa ndini wa Îkûmbî Siasa umundi indi atongoi ala ange ni mavikie na museisia umundi ni natunanesi onenania wevano na ti tuonanesi kindu kimwe tuonanesi maondo maingi usakwani wa mwaka mwetu kwa ili na miongo ile na ile makulio ni maambie kumila ingi Azimio mayumilia maseka na ve whistleblower uvikie na kwasia Raila Odinga ni wasindie na mbewa milioni 8 kula nake mheshimiwa William Ruto president ena kula milioni 5 esu ni whistleblower kana usu ni whistleblower unavikie na kwasio na Azimio metikilana na oneni usu matongwewe ni atongoi mo anene evo ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka valona vikie na kwasekana revelation isu ya whistleblower osu ni bombshell na indi avikiana kwasekana election ndelu ya isham isuti election ya toiwa kwanza la ya ilite na metoki maundu de makwithiwa meyumelia na uwo uimanyikana na mavikiana kwasekana Raila asiokethia na valoko siokethia one avani wovika Kenya saa 5 cia kiokoni na indi au mavu imwe kwa imwe aithiki wanzani chaka mukunji kwikia umbano na ateima Azimio mutenyani wa one kunene ya iulu wa kiu kinavike 10 kana niwe wasindi tena kula mbewa milioni 8 na huo kale kwa unge wa serikali ni wende na kulea na nangewa isuvyo mekole niki akuyumilia oyo alilo yumilia tendiniki measia serikali ya ila kuende ya na enende makathuko mwandisi woni wa kuniweva iulu wa kiu ni twitha twikithoima o muno na tongo ya na mova studio na indi kingi kinethiwe chumila chumani ki ni ula ni muthenya ula Chebukati vamwe na makomishana angi eli manavikia na kwathuka ofisini kana kuthiwa mwe ya hitina wa kuthukuma miaka 3 zamani osakwani na mipaka na President Ruto akomanite na mivya yungamie ndeni wa vo manene ya serikali seta usikuilovi anena ndeto ila inonekie tandeto akenya ingi manavikia na kwazekana tindeto mbailu kuma kanywani wa president angi mathia president ni waile kunenu president anaisekana kwa ina muvango wa kumufikia na kumoteka nyara na kumua Wafula Chebukati ulani mwene kivila wanzame osakwani mvaka wenukie kana ulaona yevo unatoisi osakwani movetu dise woni wa kuniweva yulo wake na maondo alangi meoko ya maendeleo ile mbetane yitu ya ukamba mwanya wamba ya mukamba ndeni wa serikali ila yevo Îkûmbî Siasa ina vingwa tunenanie ile itatu kenda yo mwitano namba yo tumani mukuve vatendevi na ndeni wa mitandao yitu ya mekuomo kanile Facebook ni Mutongo TV esini page yitu ya Facebook na tu live na page ingi yitu ya Mutongo FM esini Facebook tuma utumani waku na ndeni wa page ya Îkûmbî Siasa Îkûmbî Siasa hyphen Mutongo TV ni page ya Facebook enda vo like na ende wivikia na kutwatia na ndeni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official tuma utumani waku vote imo kwa yemwe ndeni wa mtandao wa YouTube nito ERASTUS ketho kwa NZOMO yututambani ngenyamuthia wa kilungu yes atongwe mwati ndara ni muvya muno kondwa wathamanya wenu na kuka va studio KAVYU happy new year niwe tutelewana na mheshimiwa MAANZO ne tunaona ni mwako uyu mheshimiwa MAANZO tikaribu muno na mheshimiwa KAVYU aindi kwa metha mako na sabale wambe ni mwanya waku ndeto cia kusia kwambia umataviti yesitwa na mwana waku ndini wa utongo inikenda twambie kwa masitwa ni Francis Wambua KAVYU MCA Munyuve ward ya Kinanie pa county ya Masaku Mavoko sub county na chakwa no kumakethia kamba onde konela maendino ya Kenya ona kuyanza alama kwatania na itukusia isia kidungu kiche Îkûmbî Siasa na mudhocha twendanio kwa vamwe karibu sana mheshimiwa KAVYU nondo wewe ni MC ya Munyuve
thini wa ward ya Kinani Mathatani Mavoko county ya Masago. Mheshimiwa Senator. Karibu sana Îkûmbî ningi. Ni mubaya muno kwa mundu wa MAKUENI ERASTUS kithiwe na maundu maingi muno. Weekend ndasa muno na MAKUENI kwena ciathi mbingi muno. Imwe nathi na ingi wethe ande pika. Be mwana ke omwe fani waku muno wetwa Nyerere. No mwana wa Moikoneti wede muka turandia mathiko de ma muka wa keyo. Muthe kwena ciathi kauta. Mwana ke ongeo wate ya mutongo muno. Wanaku makendo na kite mbanga nake ndio musangi ya mudhani mo mumbi yake kabanga lelo na kakoma hospitali binde ya samuno kondo ugwethiwe kwena maundu maingi na ngisua no kuye byobete twekwatia obyubuzu ndugesa kwete mbua masamo kete MAKUENI kuna ubyo kundu kumwe na kungi kuna la kuwa lakini alama na bangi tetenyeki maende nesa. Karibu sana Senator Dani Kitonga Manzo, Senator wa county ya MAKUENI. Na imo kwa imwe tuyambia atongoi. Nienda tuambie ovau na nienda niambie na Mheshimiwa Manzo. Mheshimiwa ene ndima nesi yuma ondo ma osakwani muvetu ni mavika muthia na kati wa nula wasindie na nula otasinda. Maundu asu ene ndima nona ni mavika muthia ni vinda ya atongoi kuthukuma alame serikali ni na yonga loko ya uli yuvike na kuleila serikali thukuma. Na yu Azimio kwesela kula kwe mwandiki munene wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni ni wona ambie kumilia mauvo asu makana kwena whistleblower wavikie na kweka masabu make na yeye Raila Odinga ni wasinde tena kula mbewa milioni nyanya na Mheshimiwa President William Ruto na kula wakuve milioni 5 amotiti na kula milioni wakuve 3. The next day atongwe Azimio nondo Raila ndanaye kuwa ne South Africa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Martha Karua Jeremiah Kioni katiwa atongwe yange Azimio mayu milena kukwata mbau woni usu wa whistleblower wasukana Raila niwe wasindie yu ekulia kwa Mheshimiwa ni obitho yusu no kwetikana na woye kana no kuona uyaile kuka hivi ndani kana siasa sia Kenya sindetwe no losa ni mwingi muno ibidi sana siasa sisioka ona mitiani ya Kenya ile no lusani na Kenya ingi nimendete ulusani no lusani wambe yao na bao isi sana ukethia mundu ndakuna kula atemu nenge pesa kwa ndo amemendo amatwa isi chumuno na yethe abandu ba kusubiende kila kibata ni nziasi ya mikato na tutanamba oga isi sana yu weta musei wa kana mutiani mwaka uya wa 8 kathi Alliance Boys mwaka uya wa form 4 kathi usoma medicine mwaka uya kazi medicine mundu zoi zoma vo wa kuthenza guongo yuwa mwida mupicha atukane wande kwa tanda kitale ende imwe na akathenza mundu nake mitiyani yake takuya mundu zindele ugwiya theater aithenzo na bwo bali ba siasa ne siasa ila inokia ngo na kwere kali Azimio pe makosa manatweki yes tayari to ulunjano akatika siasa ndulunga siano ongelando mundu rai rutangula ai wa Azimio mundu rai musalia ai wa Azimio mundu rai king ai wa Azimio mundu rai Jumwa ayo wa Azimio mundu zio kulo na thai nini na mudavadi naende songo ando amothe bana ya Azimio yondo awalungu wa kana na mamathi kana walungizia theka maila ao ina kula sia nondo na lakini nyata naye katika petition atata service petition pe makosa mana monekia na menda kubuthiwa muno na ina yanga wana mawakili ma Kenya Kwanza nondo ni Messi na ni madura basia ona kumatene usungu okenda wimo kwangela kanyo kindu kira cha weta ni ora mwitu weta Julie Soweto chai bona kielewa kituo kimwe ki Rift Valley katika stream imwe Raila Odinga inakula 69 na inakula 61 na William Ruto inakula 109 na chuni chocha atalilo katika kituo lakini katika presentation siavenduka Raila Odinga oka 169 so William Ruto oka 169
Raila Odinga oka 1 na kiu cha siokewe mala ngili ina lakini bado majaji ndimo mwisho masia ona baba kiu ni mere kala ni cheke kie ni chona ka kaya bindwa utali munene wa kula kaya bindwa undu enende mabangite okay kuna kula na isu ni ona tabitu ni makili mokuma tenengewa ela judgment ikauma yaiti uno ni judgment yaiti okay kwa huyu kituo chukichoka kila kinerekebishwa na isu ngilina sikona nyapeo bandu bayo bandu ugethe kura no cia kunwa ndio Raila ni wako atakina nuna gwe mheshimiwa Ruto mwenye ayasia rona Kisumu wako niwe 1% na kuoko Rift Valley Raila Odinga ko niwe kula mbinga yuko wasisi hapa huyu enda ni to nauma Raila no to naanza kula 68 atongeto netina na Ruto yongererwa hizi yake ise pamesi ya nene muno yakikula kwa mundu su ambe aileta kukairata service petition aileta ukatenda muno wakatutabia na katika tuizobya petition tuonie makosa maingi onangina kundu paendo abena thina munene tuituma kula cia Raila Odinga nundo ma agent matai matume na yuto na agent ikula yendo acuma kituo na ina sungo muthatha muima na yuko ituka niguo kutuka tuwa mamba agent ya kiesai kana junyu joke kuniwa junyu jethe iwe muno na ndo maumia Uganda na ngili manele mainyiba ayuthi mena kibandi cha Uganda na mena kibandi cha Kenya makela nilia moka makuna kula na masio kama mbea onyoge mukilomita eleta itale na elezi atakilwe zia makunia na kima kunia mheshimiwa wetangula mamu yatu mambeza ndo mwasinda na mukiloya na yu paumu bakani biashara zine kuna kumwa jiwa ndo kwithukizia makosa maitu nati tali renda na engine wekela kituone wa Raila kidogo kulia mundu wakwa nyune ba tonia the akuna nya kutonye kwenyu kidogo tilaba ini ndiye tukisema mheshimiwa Martha Karua yulo wake uchange wa agents ana kulelia no nginya etha wina nyumba yaku wale obinga mundu ena right akoka kukuya nondo ndo nabinga nyumba yaku be mundu ena right yawa kukuya nondo ndo nabinga nyumba yaku siasa ni ndo ile tai koula kineno ni Kenya na Kenya yetu lata twinge muno usumbi oyoswa we kauminge muno na we kalata kabyu na wosa wabeba pyo muno yuko odira nombora bingete ndo mogera ukuya magale ukuya kwa mwena ati ya kwa gata bingete ela ina kuoge shuko asiseka na ndio yo ati ya bingete na idiete watchman na idiete ngite okay ko mabau yuko ndo nengwa da kweka na Martha Karua ndo ile tawo lakini na hii siasa na zile tosungwa na Azimio taile taenda tosie masomo utaona wanyane hata yulo wa whistleblower wasu ile figure sisi yake wana tazia huo 8 million 5 million okie too late ke whistleblower uyu ni wokie ibindala to asoba cia petition endo atutethisia muno na ti weweka pe ando inge muno ma IT me yumelilia madoni ndo gura cie ku haki yawa na ikabindwa lakini wethe amo mogeta mathatite koti etue sa meju be yundu kwa ni tungwa litini gwa iko ndo basani mabetie na miao yandikitwe na nenda vile nasia mundu la nyumba musumbe abwa mundu la beta mutiani kwa ngi kana kalaka kwatie koyewe mutiani oyagisi na nikia ui yuka ile yao university kusoma medicine kana engineering kana kutwara ndege kila ke kwenda kuigweka okay na yuna ke mundu la woje tukura na katangazwa dewe yuna nge no mbaka the university na kile kila tukwasia usumbe musumbe kipela cho sumbe nekena nganda ya mundu musumbe wanze ekinyei na tekinyei de mundu ukweta bandu banene muno atiwa oba ukanake biblia yazane wewe na obyo wewe no obyo ndanga na no obyo zuno toma na undu maanize kananda katabuka kweli ndakati yani wana akengito kweli wese kuona no mpaka bakayumya undu meko na kweka one akapamba na agata betwe wembo naye nuna isie chebukati no kitabu nuna za kwa yuko ate ya uyu kwate ya mheshimiwa ndokambokela
kwati ndio tabia kaka bugati no wa iwe niroge tabu ne uya wena na nginya senate yulo wake nati ne samo no na senate na mwana wo mia oneni ona yomoseo muno ebinda ila kune amendment bill ya IBC Mheshimiwa Kavyu karibu sana na ni mubiano ndo wako mesia awandateka isu Mheshimiwa Kavyu tona ndo tabia hewa jama ngeba Kavyu nituambie yuwe ndo kangese ya vina Kavyu anyubeto na chama na ulya naomba kana ulya na kani utabia no nyenga Kavyu anyubeto na chama maendeleo chap kila ni wateke na tongwa iwe ni Alfred Mutua ndiye sika no ino party lead na kitiele Azimio ambaye kaizu Mheshimiwa Kavyu whistleblower huyo okie mi bakubye 5 etina wosa kwani nambi avikiana kumya oneni ta huyo ani kwati nona ati kila Azimio banethi wa mainena oipe napata akenye nema kwenda sindu cia muthemba ta ithi kana nondo Mheshimiwa MAANZO kwazia okie musele no kwata mbau oneni wa whistleblower huyo I think ongiambila bandu kueta kindu akwithotona kuthibitisha okasya kini wetie ni wetie u nundu wa kitumi kina nisi ndo ile tofauti anendo kwitikilana noneni wa Seneta MAANZO muthenya la twai kotini keka ibinda yu ni we Jeremia Kioni wa umelile na aka demonstrate akasya kana ni na thibitisho pa ilio na wekiwo ibinda yu yenda wae utethio munene kwa coalition ya Azimio lakini oyu bala Kenya bikite I think twina maundu maingi matusukumite kama kwambisio sioke tina kila cheki kie matuku kenda mwai wa nyanya na oyu kindu kila kina bata niko sisia omu Kenya maundu ala matubinye nundu wa mbo sisia ta ukamba twina bikia kukwata mbua undu bailite kwina munyao munene so na Azimio I think nitwe ne twetekilile twasie kura kitumi ne chao wasisia twasio na kura isi twikana Raila Odinga wasindiwe nasio izu ne kura ila twesa ukwata keka songo nima ODM nima mwitikilisia ka unga Mombasa onu wenda nundu ya nyombe mwe na kingi andise kana nimetikila muthanyola mekalile nthi una akili ne yomona ni wailu mundu wenda yasiake ta Dr. Stephen Kalonzo uthioka mwekalia nthi umukula cia wenda gutwika deputy niki uno boto aisye masabu nundu wasisia kula ila Ruto na kwati okamba no around 3 something oila to aisye nayo so which would have been different keka Dr. Stephen Kalonzo ni wa running mate wa Raila ukamba twenda twakunie cia nine ba 98% twisioke abu 95 so ni kwatia oyu Raila kwambisia kumbani andu I think nonzia yake ya umantho ndu tonyo remain relevant na 2017 ya twike kwanila yake iwe ni nasa ya ina wito na uzio Seneta mele ya yobo ya ila isi kwa jajula wa ebina yuku nenga na otuo na toa sioka na ikulio jile nene oyu no kwa siendo skuma 2017 after court kutua ya sia unyubani wina unakuniwe kwanza ya tailete na ya nenga na methenya ya usiokelela kura the same person ni wawokie twi tayari kwa muka muthenya usu tuthitukune kura kilenge asioke ya andu maikeke ata maikokile so ilo kwasia andu ni maile kukengi makeke ya maandamano na ni haki yake ya kikatiba lakini Kavyu kidogo Raila ndiye kwatikana waisi maandamano aisi ni umbano rally but chambe ya ada maandamano de lazima maketha me makao Jidukeze ndongo imbingi cia Kenya kwanza si passive kana maandamano azu ni makwecha mabia sindu cia muthemba so indi no waandamane ila yetawa peaceful demonstration uendeto yenda kuwasilisha maoni maku
kana kwenda kwiyelesya so oyu ayambisya kwiku endo tunga Kenya netina na itu munengete ndayela yake lakini uni na sisi aenda very strategic uni ni wesi ana mbinge si obungwa school December naiba ituko je mwana iba nika nao kiotekea ila kwina siana sia elosi oka school niguo nake okwenda kuka na 2017 binda yu twate siasa muno agila ila no like na yuma angitwa sa ukwe yakoba tumwetele ila wa block webu andikete so baune bandu tutenda osyoka na saa ingi kuleo kwebanga saa ingi no gukutuma saa ingi we saikali ani kwatia seneta no etikilane nako isiasa sia Kenya ndu sile saa ingi wa makuya wa mwene wa ele kuya na especially isu sia presidential level sinda na maundu maingi wa makuya weka kuya wa kundi no zikuno zikadinesa but ba state house inda no kusindana na ni kwatia la tokie musumbe ulona umia kala to kukwata mbau Azimio I think no nazi twethiwe twalika into a comfort zone na tuona kiita chukie ni asante bwana Kavyu mheshimiwa senator ndio tuongo wetina banini ni kindu kina neni we ndini wa na ni kwenda njisika tina kuona omba noni osu briefing ile na baya SKM ile na mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Karua Kioni mainene ayo lwaki Karua beke ndo na siasa kana it's not too late for IBC ku open SAWAs moni a Kenya ni cho chendeje na uwo oimanekana mheshimiwa MAANZO pepata wa kusioketi na atu ambie ku open SAWAs na isasa mabosi bo journalism makati obo sunesa wona kindu juju cha thande none zake kandi kwa makanzetini kikayale kwa matelevision ni ngina ba mutongo mundu chaendeye saba ikavingwa sabina obingwa uyethe akila mundu ni wamanya palama sabu mabutukani na juke ukienda ketu bandisia chebinda yuketa na chama mheshimiwa waweta sina siasa sia Kenya pala ibikita sia presidential ni mbyo muno no magai banga na majeshi mako nundo wa makuya nukuya kile amasinda no ita mongi kila mundu endo aekita system ya na muno bala iko ba kuyelwa ni nuona you strong hold part of central kana Rift Valley kana Kisumu kana kisika akija kiko kamba sabika saa 11 nokuzuzu endo abo ngina kotini lakini we awa koti tiko likela muno koti ndilikela muno ekatome kendo ndo koti ndebendwa undu ene ndeme kwenda kana kila ene ndeme umilile na yuko ka sabika saa 11 paisiwa ituona maisisia ndo alabara noka ukuna kula uenda we mukro uenda hospitali madha ngo maiti langelo bu najua wona ugathe asia atalwa ugathe akula sia MP sia neneza sia MCA sia kituo juu ikiana na sia governor ikana sia senator women rep lakini wapi kwa president wewe tofauti wewe ni 100% kana 101% najua hii ingezi 70% najua tati ya binda yemwe na the late Joseph Nyaka minister wako ila na secretary wa cooperatives na yutu athi tukasizia register tunathikie inya atamino thika inya gula cia kuna tethe inya nuna thayugie ana kuna gula ana choka kapuleni tathingitha nusbala waandiketwe siro inya tethe nuna kunie jau gula cia presidential na ndengi ukunite yuko uwe binda yoketa no mbaka 2 months nzia na Kenya ndokie kati Kenya no mbaka tumanisia na tumanisia siana sito ugwa nundu yo thani tumanisia siana corruption katheka 8 ukayate akana ta muchei mutiani ukoni akana mutiani uye mutiani na kana kapita kathi alliance na kaine wa munoku kakwatia kaine wanakapitia muno kaikwa magazetini
na yuga idhi alliance kizomo keme chabina kaenganga na ingi chibika form 4 kayoka taonyo mutiani nikathi kweka medicine kilange mongoda wacha kwa tenda manzia kuma jawa ila siukita yuto kama manzia uwe nundu wathi muingo siasa kundu kwinge yolo andi kula nisio yaona sia America niwe itweka satumia system sia Russia meka haki na siongelelwa ibinda ya Trump asinda na yeju yakele masunga ikula muno okay yuwe the aba imetandao ya hakika nundu andu ni masia hizi kwa unaitwa 2027 tenda usija usija kila kendo na zapyo tuwebangithia okay na tuwebanga nundu twa maibanga tukabangwa aito kabangwa asante lakini aito tubangita mabanga nundu chindu cyo ndaita maite mekwika paije no maneza kwika na imye yetano nitugite bwe tina mondu maingi monene ndawe tutende buko asaba muno nundu ene ndingi mona pai haja mheshimiwa KAVYU haja kwina kusioka ya maundu manapitie twekanya mo tugange ajayo beba twa kusioka atubingwe saba kana twekane na isu na twisonga mbe in terms ya ande kusonga mbe baibata lakini for the sake ya future elections ila tukakuna na siukite nibende awabe bata wa kumanya kenda bethina walikile ba na tutonya kuitwa wawuswata nikana in future ondo wasisia kuselewa kuwibinda yu ikwani ya ikotine withi abe mithenya twasia so oyuba kakunekirwa no tithia ni twamanya thina olikila pa na tutonya kwikata ondo na kwa former prime minister ni munengete ndaiya lakini ni kwationa tukadinda tusiokete yuwezi adona ikapingwa na dewa ndazindwa ndu bailete na gura yetu engi wewe ambezia kwasia ndeo sienda na baimuthenya kibela jo sumbe ukoso wewe kata na yugendo kila kibata onde kwadio weka na keso tubicha balatwe na nundu seneta mathengeani amuno na mutongo witu wokamba ula ni Steven Kalonzo ketha ni twenda iso thenge ya buta mbai no duizisie ekana mboya no nedizia mboya azia tu muboya nundu e prison ban lakini odui muboya ni twa laws icio no ndo muthesia ngasi onenda twigitaegela yeta wa prison break wethe ni wauma bu na tuyambesia kumumba ombanesa lakini twaendeyo kwibitha kotine ya mutumiozu miaka 5 yuka yithela na kila wendesi I think one year 2017 okie aziona ni weso ni we people's president na ndatika ona bata thelete miai twezo muona arambe usaikuna handshake na ela waendio kuna handshake wathike sumono ndo kuna saobiso ukamba despite kwenda tumukwata 100% ndalilikana akasia cha kindu kinoka ndona kuisi udokasia no ni flagship project inekiwe katesi yawe kwenda kuni handshake so yuta ambaye amukamba no duizizio ndo totonya kwitungiane okay na ndo yamba yakaute nondo ona ya bingwa mundu ndaye kad undu wake agita utea so kenda 2017 court ya gedia nesa na ya rule in his favor we mwene asioka asia ndenda yekali ndenda usiokelela atu resist twese na mubango nge musio to no tubicha tukaminila chalo kila twainacho abindia kaiwe agita umanda unduwe mwene otonya kwinde part of the system so sindu izio ndamekudano ya kamukunji ono kioni you never know wenda be lo mutumite nondo umunde na education ndongwe cia Kenya Kwanza ona president meko yakirinyaga mayase kanandi tabe ando ma sponsored those rallies anlogone SENETA kwa mwadhibu ne wezi ni mwana sheria aweze kuatia mwao so I think kila maele kwenda you kila lo focus ni kenda 2020 ne wiyo ayazi the 6th nekananda kawo yewengi aile ambisia kuibanga andaye kandi ya mbosonga nundu oyona tukoka tukasia tusiokelele isiokelele isava ikabungwa
oyu twina nzama yosa kwa ngwenda ukabau so imaanisha mwako oyu twambiisye uthela bate kindu kiende usiungi ukathelu so we need pia kwimanisya as a country saa ingi otukazisya kenda wi vandu ugete wa kuno janja wasindwa kana wasindwa kwa nzela yailete nundu kula bondo zili ERASTUS ona guo munde bao tuchambule au ukesosetia no ikunwa nezo kasindo ona dietwa agula ngilima na tatu wizo nondo ita mutongo TV ukasya nuno yiyo ona okathima kuweni alama sindana na SENETA ukameto kamakulia ama diete na kula zinge beto ndo se inge beta uwa mazia maybe SENETA wa moja ingi ndimina na ukavyo nikene vala vya mheshimiwa MAANZO oyekulu yesi nongwenda wekulu ya mheshimiwa MAANZO ni wawe tani ya handshake ya mheshimiwa Raila Odinga na kuya mema kuona ila president unaindie Nyanza na withi we kuya mema na siani mana wakomanite na mheshimiwa Raila Odinga bakabanga mibango ya nondo na president na kende no thingilela kana bai handshake then wa serikali akenda ketikila ngewa handshake ubinzani we kalote na serikali iende ya kuyawayo kuya mweme kuona Raila nitawelekele nziani Yesu ya kuthi handshake nikenda thengeani na serikali nuko kuona bena uwezekano wa mthembozo I think kiune cho kumanda na notonyo kukwata siasa ni ndwa siapa ikindu kitatonyeka na kindu kimwe waele kwitikila o president ula twinake ndukezoka ngwe mundu wewe kana ni mumaitha kana ndu ya Raila Odinga andu asu baya bangisa bali yambeisi wabasa 2007 maimwe na wesa kuona itwa wakundwa na askatiwa aiteteo Raila so andwa siasa si tegemeayo nekala no na assume mwekala fulani ni kwata chao so ndoeza kwaze siasa ni ati ukasya pomwe na bayuma so omunde no ukiloke vyandu ma His Excellency the President William Ruto makasya kikitikika lakini we azisya depending na balo kwendothi akona kiune kitonyo muteke na kikatuma nde yende yo kwatana uru nda consort mon lingze na no tabio twamukie kwacha to lazima gather mess lakini twezio muona saa sita arambe na ba kunwa handshake okay na kwa twika no na alama athiukite mayesi content ya emukutano ya icho so ndotonya kukila na ukumba ukasya kiki itonyeka ndo serikali ndo ithukuma ni siasa umundi Raila o William Ruto onolo na umi Uhuru Kenyatta ona MAANZO umundi no mwithia na ibabu lakini nundu siasa sienda si dynamic sienda sibindukite oyu ikulyo yenda ni kana ni deliver kindu kila ni nathie mwene nthi environment ni mienda ili ata so we in his wisdom akasesi akona na munao baba kubi ni utuma deliver kilo nathie Kenya ondo yu ukona muthengesia bandu izona mathakaru engi ndeta press conference alright uigwa kwa vingi mheshimiwa MAANZO nikenda nisome maotomani maene ndi nondo ningwana mwende na otuba botomani ndi no matuma kwesera ile 3 kenda imwe 5 namba yotomani mukubi batende vini ngwana ndo ngimende no sese mutandao ni wa Facebook Mutongo TV wabikabo kenda ndo like page na hivi kiana ku share share we say ndo ngino mavikiwa ni unenanya uyu na nimete mawoni mo nondo woni wonde tunenganda yana ndeni wa page ya Mutongo FM ya Facebook na ndeni wa page ya Îkûmbî Siasa Mutongo TV kwanda yake thandu neso like page na uka follow page ya Îkûmbî Siasa semba Facebook uta Îkûmbî Siasa Mutongo TV usaidi anitwa bigana kwa atiani abuna nitwendeana kunena na indi YouTube Mutongo TV Stock FM official subscribe otomani no keto soma onda tikaita basa mheshimiwa bege ndokiwa tu mheshimiwa KAVYU na nongwa ndagweza kuogolecho mheshimiwa Dr. Sini Kalonzo Musyoka aine na kanisa no mangalikosya I think last Sunday Kiambu acha kana yelani ya kisiasa yelani na boy wa monome yelani mheshimiwa MAANZO mheshimiwa Kalonzo ronga yelani ya mudembo hiyo Zena Paulo na Sila mayela hela dhugumo na
Yeye la ndio. Ana yume nyololo. Ya daleka ya dalwa mulaika na yu andwa masunga malindwa metho. Umale lobo. Mathi ko una kone boya mheshimiwa Kalonzo muno endo yelani. Ona ne okombo wa no siasa si ukombo mwingi muno. Ugathe azaingi ukwetwa ngombo ni kila kivo. Lakini nasi kwa binanga yu mheshimiwa Kalonzo no kwenda muthasi. Withiende katika jela ya muthembo na wiva ya kisiasa. Na miomo yake tivinguka. Na kana theni we kanisa na kila kikaa katika siasa hii kiu KAVYU no weta no ni Raila ila president unaenda Kisumu nene sio kulia akajwanga na ndo alangi ni jao manaendeze no ni akajwanga na thina muno kwithiele cia na kuthoja Ruto lakini president Ruto enda athikwo akimangondo binda ondo kenyara akimangiwe binda ya tomboya lakini na momo iba nundo sindiro kwa yende airport ya Kisumu sindu siabu masiwane kitu bonjezi mo siasi yeto miaka mingi muno na president Kibaki ni wegiye miradi ya vision 2030 pamona ito tionayo na yu miradi izu nenga mbesa kumandisia muingo ta World Bank kwa muradi izu ndongama o president yandete Kisumu na ndete Kisumu ukwate wana sunguna ndole yakwe kwa ndo mese saingi matia andu mako no leka mbesa ijo kwa na simo ndene na iko Kenya sima wiki hawa ni World Bank kuma Washington DC ebu kwa reporter na maitia wafika na nimakwata challenges mono jo na sima kunukumoto namba wafika lakini World Bank ni tatete munondo batondeka ukethe nimekite sima kundu kwingi Kenya kwa miradi zuri kuzibondeza kuungama okay kusumbeketa una kukasumbe kwa bayo yende ya na ela ingeno nawe yes na kondo uyu make andu make kwelinja bu kwe development yende ta kweko uyu kondo wau ni manosie mwanyo suma muthochamo na genda ete kilo nukwete na ondoka we mwene afika ilobi ana Israila Odinga no nenda kuwaje bukati na genda disoti ikazo amba eja gezazi jambe na geje jaga na kanu zungiwe wakula mundu ume na kitia oya nirogete bu ona ne osi ona no wenda muno nibo nogete ine ndambo nzungi abo na mheshimiwa kwanda tekemwe ona Raila tu kwenda kulika serikali ni handshake no kuona bena wezekana mheshimiwa Ruto no kwenda umuno mheshimiwa Ruto no kwenda handshake na tibu bebo ko thimete wa thimete 2027 amina joka kwanza elo kachoka nayo wale wanewa na yu no kwenda akakwata orabala no magawale wanandu ma siasa kila kiwetwa nakanywa saigi ticho kendo angone na ndo ma siasa ni maweta undumwe maimini opposite yuko umuntu ndo kwazia ndikwenda upinzani ndaina kwinyonda na je tibona mundu no mo upinzani basi serikali ni yakwa mwana imukale upinzani onaengo munengo bisi na kenda musise serikali nesa lakini utuko atomete andu mekwe andu mwa akamba matebo kula ite na zena 2027 tenda akamba kwa meo ndunge maanda akagwesa na jamani ja wipe yuta mwa akamba mayazi aye ende je serikali yenyu maika langa maituma akajwanga na ndwangi okuma maituma ne charioti ni mwesete tuani eba tatuwa imotu wose ni yei museo ketu musubia shukala takuni kana njo wewa mheshimiwa ba sia MCA payo ndo tatonda katika siasa nye nja tuenese kana muthomo Raila Odinga na Uhuru wa Kenya kana ni ngaizania mesemo kaola waibo wa mwinge muno napaka bandu kimena kinge muno byo ende na kilia ne ile une na tiama yake dhamia na wote naendete Uhuru Park tekabithie president people's president
na no ga ati ziti athangi waku kana ta ko niyo wa mwingi muno no ni muvya muno na ndi mwenda musese ni ndino akilungu cha Îkûmbî siasa na ni muvya muno kwitha wende no tambanya na ito kumela twambia nginya vauto vikete ayuni enda kosa mwanya uyone bisaithia ni nasisi amautuma ni menyu kenda mwekese otiwetina muno mwekese kwasia ni ndio mushungulikia maslahi menyu na tio sio no sionga mushungulikia yakanambia na Facebook Mutongo TV na nako ya kwanda ya enda o like page tu ya Mutongo TV ya Facebook ethando eso like and then wa page ya Mutongo FM kwanda ya enda o like na we follow o like no mana ku follow no mana na ende page ya Îkûmbî siasa mashabiki me Îkûmbî siasa semba Facebook ni Îkûmbî siasa ni Mutongo TV usile twende na kunena nyavau and then wa ile tatu kende mwitano namba tuni mukufina indi YouTube subscribe kwanda ya Mutongo TV Stock FM official subscribe tinaka uka tune au subscribe no iti na ngengele maundu metha mesa sawa haya yakatuambie na Facebook Mike Mbuvi ya CI oneni musio mono honorable KAVYU Suzi kanini ya CI erasa kwa kule KAVYU siana kwa sio sienda amekutanoni ya siasa how will reopening of schools be affected by Raila's rally osio kule KAVYU kala onene jewazia Raila nito time ya maondoni amwe mayekika akeka makutano tosu bwana Eras hebu niulizie Wajakoya alienda wapi akuja tunyonge watu the president nati ya tumwa madhiko maka sabuni maka sabuni anazia na nini capital zita like is yolo anyway sawa Samson Musyoka yasiati onetha Raila ni wa vithiwe katin na katina ni Ruto na asindwa mwene ndi enda uku Kenya toi na mbeva yukusyoka na itina kuvingwa kwa sava kuina utethyo ona vanini kwa nthe yitu Samson Musyoka Daniel Mule yasiati ERASTUS Azimio ni yaite kana ni yailite ni kwati wenda kwa siu ni yailite kumanya ni ya kimie kitingi na mayeka Kenya Kwanza ithukome mwene ndi Daniel Mule ninga likosia kitwiruro tuke kwake mundu wita wa mwendwa savi ERASTUS ketheka muno na kethekana kethi atongo yasu yu tavia SENETA wa kwa kana ni matai Azimio kana ti evinda ya kwete maukosi ithie tuenda tuthukumwe ni serikali na atongoi alaba na mananyu vetwe mathukume enendi ni mwendwa savi kuma malele asanti tuke kwa mundu ungi ukwetwa Suzina somo otumani waku senior journalist ERASTUS kithuku NZOMO kwa kulia MC usu vinga Azimio nikina anakuna uteti na visa wa Azimio wa Kenya na ngumbau yitu ukamba Kalonzo Musyoka no education no monenga mwana wa responde ERASTUS ngedese honorable KAVYU ni hawa super MCA mwe political future yake ni very bright useto Lucy Charles tuke kwake mundu ukwetwa Deacon Ndaka yase Raila mavinde vyo ena Kalonzo undo kaloke wa vindisi Deacon Ndaka na ndo ngiba na ngola liya mheshimiwa Charity aindieko mheshimiwa Manzo mheshimiwa Charity aindieko vinda tunanena kina wembe anambia ulikavya sala ni siake okay ambe kansebe no ndugu yambe ubeto tio mwewe atati ne manena ulaweze Manzo manena ngiluno siasa ne binani ya siasa Manzo na tulamu temo no ngiluno ndo opwa Kalonzo ndizita wa siasa lakini usuno oteti hiyo ndetu embaye moya mukamba tabia Manzo ekane na Kalonzo pio Kalonzo ni aume kwa Ruto view na ailika Kenya Kwanza ni kwati wenda kwaze aume kwa Raila Benjamin Motemi ni kwati wenda kwaze lakini alaika emalea haya Manzo ndeti kala kiu sina kamel keli yasiati niko poa salimia tongo Yesu sana usienda kumokevya ketheka muno kwa jumla mambo na handshake no kama example ni kama ile ya 2017 wesa kwindea ni veolika mwaniko tushi abede aseki Manzo kai kumyango muna ndeo kwa vidha no miaka 10 kwa ukila mosa kuma serikalini
osai mwete enendi na ai we okay ne wati otumani waku nwele kama nwele modhama bandika ikindu kisomeka nene tafadhali wana bandika ikamba jaima andika kisungu ngusoma Tiundi in ukunda diani ERASTUS gotea MAANZO na KAVYU sana. In fact napenda venye MAANZO anaongea today, anaongea vizuri, show iko sawa. Ruto hawezi kubali handshake unless Raila apewe office of the opposition ambayo itakuwa financed by Kenya Kwanza government. ûYÄETEWA John Muthui. Niende na kusoma motumani ma Facebook, metuki niendo soma 5, ikando sethia ni na sembanga kwa ya YouTube ili tutu kiende mu 5. Motumani ngalikuwa nesinono ni mainge monona twende na Kilungu. Emmanuel Fay favored yase ERASTUS wewe ata ni wanesa ni MC Kakambo a point of correction kwa MCA osu mwe ngewa nesata wa Kenya Kwanza ayeke kweyange wata mondo wa Azimio maendeleo chap yendeni wa Kenya Kwanza ayeke kwenda kuungamana Azimio mono otumanini wabika tuki kwa mondo unuitwa Samson Musyoka Raila Kalonzo na Atongwe ala angi maazimio oka memanda handshake indi mwa mekuma melika Ruto ndeteleka na ndetikila we aya tuki kwa mondo kwitwa Brian Matheka Brian mundume uwita wa MAANZO mwana no mwi ndiye KVT okele maendeleo vendi MAKUENI MAANZO yao mwi aya tuke kwa mundu no asia hii etwa kembu tamwe masitwa tebya MAANZO bayezi twete ya mwana we tebya MAANZO SENETA no ni manda wenda wona SENETA we aya anaka sio kaka se Ruto anaendete Kisumu ala atiti handshake usiwazi na yayema mwana usu maandamano Festus Chuli yasiye mwana ûYÄETEWA KAVYU ni mzuri kabisa kuna siendo na hesapio asanti MAANZO nataka uambie wafuasi wa Azimio askari awabebe kalamu eti itamwaga wino hizo zote ni chuma Ruto is a dare haya isa no go zone Shabani Kitemange haya nitemuita tamake ka kiseveni no ndeke abau haya wamuthia kale kweno ya Facebook ni kana ni YouTube ni zimambetelete akina Sara Kalonzo na Alangi nivoya muno Kalonzo ndakatate kulika Kenya Kwanza Jackson Makau ona MAANZO na Kiasi asante muno ndo ma Facebook kedandi nasoma wako nundeke ya kwao yu ninguka ingira round 2 endea na kumatuma kwesela Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya Îkûmbî ya Siasa Mutongo TV tuke bano YouTube to sisi andome bano bakubeya na kwambata lamende na kusengale kwa YouTube ni asante sana atuambie na Jeremia Kituko yasiwende ni wa Îkûmbî Siasa mu karibu sana Îkûmbîni Nicholas Maingi asia mondo usu muita wiso mlowa ndebo inonzea shaumanda handshake ivangai 27 ni ukite aya Jeremia Kituko akasi wakaingia akasi wiso blower aipa we okay Emmanuel Muthama mundu usu ukwetwa wiso blower aiva ila ukosi usu wende ka kotini baikendu vau no ula cherera enendi no mesi aya niko ndani kabisa till the end great lawyer Daniel Kitonga MAANZO seto Fred Kimeu tuke kwa Joshua Mutua ya Azimio bure we need development mono ukambani yes development is very important na ituke tabutu na development tuwaselelo neni bala twatila wa chuma mu betu nisione Kalonzo uko kamukunji Jeremia Kituko zaonda ndaona Kalonzo gu katwete live on the throne ndio sika na MAANZO akavi aya chaguo Raila kuma 2013 ni wa konithie akamba kethekani kabisa na baivandu ukesa utwa akamba Emmanuel Muthama ni kwazi usuye kwa mbau ndeto cia mheshimiwa KAVYU cia kana Raila ndalilika nao kamba we nake Dr. Kalonzo yasei Azimio walizimia kabisa MAANZO ndo katukengewe maundo ma siasa maadhile after supreme ruling 2027 runners up ndakavicha kura 2 million Ruto akosa kura kusaniwe aya Alphonse Ndonye mambo ya Azimio ilisha kitambo Emmanuel Muthama ukweli kabisa Mutongo ikavyo no chene nesa muno Jubilee maingaleko isu ya maingaleko isu ya maandamano manaisie nimeothuko mana serikali ithie
akamba ni yiku nitienda osa atuamwa netukitumanye one wa mukamba ni weva na muno mwana wa mukamba serikali ni la yivo maundu ma maendeleo ne ma muthemba wiva umuthi ni na atongoi anyuve onthe mebano kuma county level mebano ni na MCA na ni na senator oitu nene ange wa maendeleo muno ukweli sina soma ngede sema anzo ERASTUS Sara Kilonzo nwa ngede ni Sara Kilonzo mwitu inya wa Moses Kilonzo ni Moses ye manyanya Moses ni ndiye ndo kuwa na pole sana muna lakini congratulations no na kwatia mwana asante na twende kula no ziende ingiwa atatuke tie kula hivi ndani sio kete honorable MAANZO ni mwendea no na kutwa na kuwa akane sio galo tumanyo no Alfred Masiasi honorable MAANZO mwendea na kuatia Raila mukatwa Cairo na mukamba ndakathethe kanondo musee binafsi muno haya Dr. Kalonzo ninasoma utumani wako Dr. Kalonzo tafadhali mbetekele nzome wa mundu ungi nondo motumani niona mema ingi muno tuke kwa mundu kwa asia hii uliza MAANZO Kalonzo alea kuthukumana Kalonzo nige Kalonzo alea kuthukumana Kalonzo nige dina kwelo nalala kama ndio uzo ya ziara nalaika male alaika male Azimio yuko imara wacha our president Raila afike Sharif Motors azanti tuke kwa mundu nuitwa nesoma motomani atatu nikenda twende nondo nona ni maingi ba muno era satavya MAANZO atavya Kalonzo vile Raila akeke handshake na Ruto nondo eza kutiwa oba wingi uziona Raila ezotia Kalonzo mataani akeke handshake yeye endekethia Kalonzo asembembe chese ledio pe kuno kiu aya MAANZO titane no geta kwako kanizo motomani eli mamothia Joseph Musyoki Chalo kindly ERASTUS request honorable MAANZO when he goes back to parliament let him ask about kazi mutani cohort to payment bado watu wajalipo and PS Hinga who was in charge is still on the government MAANZO otomani tuzu why because baike ndo serikali na kaiba baike ndo kaiba ndio wao kule senate na ndio unaona wao kwa senate kinende mazuguma au megalage guma Denilson Podolski woni watumani wa muthia wakamba we need to wake up now Kalonzo akilemewa aende retire na awekelee MAANZO mikono ya baraka aongoze Kamba Nation MAANZO tabali mbinga ndo magwe road kingpin lele anyway ni muvya muno kwa la mwende na kutuma motumani menyu kwesela Facebook kwesela mitandao ni onde na kwesela otumani ne mukuvini ngona mwende na kwikiwa vano kwa scrolls wala mwende na Siasa TV ngona scrolls ziende no bitela bau asende motumani ala mwende na otumani ndo ni maingi byo tuizozo matoka mina kuna emoso mwa kutafadhali ndake Facebook Mutongo TV Mutongo FM Îkûmbî Siasa hyphen Mutongo TV and like page message anitwa atiani ya kuona page ya kwa ERASTUS kithuku wa NZOMO YouTube Mutongo TV Stock FM official atongwe mwethu kese wase wa mwenendi nondo twiminie kwa kumheshimiwa MAANZO betekele nuke balaba ya KAVYU okwanda teka singi bamo nonda teka ile yulwa njisika na bekulu wa kulwa bano no kosa mwanya usio kavikia na kusongia na ketabe woni yulwa mautumani ukavikia na kumya kwanda teka ile I think kwa the umawasia kana ngwedio bwa Azimio na baimondo to bwa azia we Kenya kwanza umelenesa kunyubwa na nyubi wa chama cha maendeleo chap na kuko no bikama tuko kenda ibe ila our party leader Dr. Alfred Mutuawe wa kililenga liko enwengi pedhiwe bena mchanganyiko na ndio twatiwa kwa gebetikila kiko na nondo no na kwatia mwanya na webo na abikia kulikasilikali I think the members macha machake nomba ko tukamukwata kwoko na kwitha to support our party leader eteo manisha to bwa mundu but ukweli ula webonekana as a Azimio ni mabalukila na kindu kila cha bata na ni wewe ne ndio ndo meweta o yune binda ya kutwa Kenya nambe
na ngiziokelelo ngundu enese seneta ena mwanya na kwa bakubi nobike ya ukomano na mutongoi wa chama cha Wiper ni Dr. Stephen Kalonzo. Nundu nowe after mulu mutisia uma wati ya mwilela moko amulikile mbaya ya mukamba oyukila twaile ku kwinda tuyika twailo sisia tutonya kwitungia miata nundu wanala wona maendetu while ukati okwanesa withi andu acio onthe no bonge watilikile kuma baya alabe Dr. Stephen Kalonzo so oyukila twailenda tuyika tambai nikusisia tutonya kwitungia niata nundu the more twatinda tukitite ukethia muthama ula ni the former senator wa Masaku enda kunene ambai woka ngaliko eno engi musiloge sa kwithia nake no kwenda nene Dr. Alfred Mutua ukethia nake no kwenda nene kibwana no kwenda nene na wesa kwithia ila mawa cia maingiba imbai ni kwisochanganykiwa so kila kibata kuma mutongo yula wibaya ndi twaile ambosisi ondo twitungiane na bala wona ona handshake sa ingeze ikunwa museo wakatwepithila Nyanza onala withia asa ingi mate kwitikilana nake ni mabika abandu na makanena na wasioma na kenda no lilikene 2017 keka ni Kalonzo welingilile wakakuna withia ku kila bandu mamwitite betrayal nini agine I think bala babikie ila taito ino matinde yakwa SSB mheshimiwa witu Kalonzo nde musimamo mwana uzu 2017 niwa wa miosie na niwe chief wa yume kwati so kenda be mundu de musimamo nusu na kenda nitwenda kuona nditambai na ila tuyasia Kalonzo asisi ondo utonyo thukuma na musumbe be tofauti ya kuma akakuwa Wiper akamilicha Kenya Kwanza na be kula ku collaborate for the sake ya mbai tuyu mwe agwe chama atwae Kenya Kwanza amelu ona maendeleo chapcha pila itongwewe ni Dr. Alfred Mutua ila wonie mwanya alikila thio belia bau none na chama jambo diwa MAANZO emokie male acho jo wonie ro dilobo mazia tuikua chama kemea lakini asembo belia bau na kwezilo viziolo na kwatia onetha ti ukamba wonde ukethia meopa akiwe cho twaile kwimanisi ila wona mukamba baya wetha no mwendete kana ndu mwendete twailo zizi ondo turonyo ma support nundu be silikali yengi na biti akamba maima utala na wazisio jamau onetha osio alama na musupport ya whether na Azimio kana mukamba osio na Kenya Kwanza mukamba bu omunde MAANZO akokila akathi obisi ne wa anybody bu onyobeto kuma okamba ndoye alezi agikamba kisongo cha mawaele vya bela isi so nitwaile kwimanisia kutanania omunde nona seneta MAANZO ende enesa na ilo mwiwu ya moyo ona gutwika onatuke onende tu kwa nitubita na kisiasa wailo mukwata gwoko nundu uzu ni mwana mwenyu ni mwitu wa mwenyu na ona nesa onenda ndete maendeleo ala manene esa kwinuka baya MAKUENI kenda ninye noka kinanie kenda ni mweke asioka kitwi pe athukumio kwisa kwandika na imaila mutuba alright so tukwata nei na tuyenda na I think ebinda nebikia twikalendi tambai tukulie yo ni direction iba twaile kwosa tukatetheka nundu babera ilabo ona seneta alea baigindu tuige sote theke abo asante ne mubyama no tukite bu direction ya mukamba ino tunambo bika bu mheshimiwa senator o wenene ayolo wa makulu ala wewa musese ukulia ningwenda muno kila kindo wethi wewe kinene na wakinene ya sabali ile na kwene to bigabo kicha unene wa mheshimiwa president William Ruto wakana peando menda otekanyera baina mubango wa otekanyera mwene kibela winuki wafula chebukati na indi ndeto ile ina ingito muno
kumuwa ndeto kuma kula ku president ula ni symbol of unity na ula ni commander in chief of the armed forces yani we motongo iwande no motongo ula munene ba Kenya kindu chambe mheshimiwa Maanzo ndeto taisu nisele kuma kula ku president na chakele niki ebindani ino ni wailu ebindani ino president kweta kindu cha muthembozo ndeto taisu ni ndeto ngito muno na ata namba kwinene analete kwamba uigwa ndisi ayo akandikithia ubo na yeta ngose ila ingesieze kana Chebukati aelete kwawa ikande na muundula kwenda kwa Chebukati onendano atamba kukwatwa na itwa kotini endo ti siasa aelete ndo ne kiu nundu ni wesi andwala maelete umwa na kwa aelete kuthia dada nilize kana Chebukati ananengetwe usungi wewe ulumono ndiaza kana kula hisi ya Kenya nina sia iwe ngindane ndei mbinge sia ndana iko ka osisia ngenda ugo ndukaya na magaumya mbesa mbinge na ngenda kwendwa na osokwani mailu kwa unda tota isu inaenda tonzeo uma kwa mutongo yi nundo keka Chebukati ni wowa iwe ugo pemba pata mundu yu usoma ili soti nondo kikatiba ni mwene kivya kikatiba ni wosoma ni wa returning officer wa presidential na atepo katiba tuzandika kwekwata we mundu wa aizile nota kulwa kotini takulwa mwenda hodu ayu Chebukati yaka collapse na endo atepo kwekwata waya kotini nundu challenge muno inywa ndo ala mbunge muchoke mugesilile kindu chimuno najo wewe to yaja kwendo na constitutional amendment kwetu tuna tizo bya katiba tutaisilela twinge muno tikuke koka yuko imagine mundu rogenda mutongo wa MBC akakunwa kisasi tondo ndo bomas ya endo kumuno bomas kwa ifraka ndo kumuno kila woni bomas kidai jangwe na ndebezi yo kuni wandu muno ulamu mazai nadama atije ivila bu akuniwa muno amina wewe aidu wakunwani maume na ndaizi vitale nondo no gwatwa nande bathi kwivitha yuko fine kiuno kikike mundu no awe lakini aisililia tambe hoju mundu zwa kendo atebo kwanze mukanenge ili soti so mano na nuona yuva izi wage cherela na kecherela ni waleana na undu matokeo mauma nondu matangaswa nondu mena makosa kwa makosa maingi ano mbakatetikile nundu na baimwezi atala wa ikapetuka kitu na hizi asoma bana ne ya MBC si asoma bana ayi ando magazi abana baute ina atalo na ila orekebishwa na hizo orekebishwa baadaye lakini ndio nitamukiwe kila jata mko ni returning officer nijo kitu na resource yuko ndo kitu ni ndato ngito mono na no vile na yu Patrick kala maile tenda masolete chu ni Azimio nyo asolete kwa Chebukati yuko ka Chebukati ni wowa iwe ono munde kana enda yekauna nono namba mo ba imondo natangazwa namba hile nomba kama manando kula sisi yogawa namba itatu nomba ka pendo na care government serikali yamba ukwate ya munda na nono imondo pa imo zumbi ngo natangazwa ni president Uhuru endo kaigeta aende na serikali yuko kimno kindu kino ito mono na tikindu cha wetwa kitano kuse muyani no tangelekanyo kija okiwetu na nundu mwamba makweta weta na sindu cia muthembosu kila mundu aleta umiongozo la muyani undu kula cia Raila ino yiwe na angalie na ke president Ruto aitoni alama aleta kuwa Chebukati nao andu jwe kindu kithugu maitwa wa kotini ni wonga mia serikali kwa musumbe aleta ona na ndeto itwa na othokwani ande na katiba kaeti uya munene wa musumbe ni kukwata nyandi ya Kenya na jo onie president Uhuru Kenyatta avi woza kweka handshake nagendawe asumbikie na withi ende ni enda na mugo atuje kindu ja muthina cia mutwe muno ukethia ni wise serikali ndiendezia yuna ino yiko itweka itendu ikala ibaya tikwendo tendo pinzani tikwenda ndo serikali ni kila ni kindu kisio Kenya ni multi-party democracy lakini andu aingi pamunuka kwa mayanga waya multi-party democracy lakini ngone ni one party system wakati ya muenete kwenda no opposition kada tuikwenda kwenda nayo tenda one party system nundu atu amonde makanu aba te mundu te wakanu nonya na ziwe na the akanu na the lile
Ruto ni wakanu aetwe kanu nandu monda ni anafunzi mamo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka secretary ayo organize secretary wakanu Raila secretary general wolote wakanu amamesene muno ithete na seiwo yuni ithete tezikila masola tene mena moyo alright ko andu ba Kenya magendo usyoka one party system ni mituke muno na ilo no nie kwa handshake izo na one party system nundu zindu zyo ndaba ya mbunge bainayo binzani inaenda undu anene mekwe basi ni muvya muno mheshimiwa mheshimiwa Kavyu tio ko point ni yesu nondo nendeto zyo ngito na agenya ingene mana sengiye muno kwigwa ndeto cia muthemba tezu president Ruto no ane ndeto tezu ateno kuze na wona kindu ki kwa woni wa kuona ni kindu chailete ku kaivindani teno agenya inge maasia na niwo kiene chawo kana oyitu biniwe nenza twina maumo twina maundu maingi twikwenda ngewa zindu cia muthemba uyu Kenya Kwanza mainena ki Azimio mainena ki pepata mheshimiwa Kavyu Ondu seneta anaweta ndukilo wete kindu na kila musumbe unawetie no nimiteta a serious allegation ni allegation ni kinundu kindu wino kweli especially kindu ki touch on life ya mundu kwinda na threaten while ambothi ukandikithia statement na nundu ayisobika bandu ta musumbe wa nthi ya Kenya au nye matamshitasu ni wonanyo waka na ni wisi so ayuka kukila aitunenge story ailenda natu ya mundula kana andu ala menda kuwa chairman wa IBC ni nganya statement ni rekodiwe no yumasiwe kituoni kina maendelea kwa uchunguzi in that yard but undu baile o inge waisu na ilasie kwa wani Jeremiah Kioni oyo no ngitozi treat ta allegations nondo ebindajila andu my Supreme Court andu ala maino kusi ni maumelile na maeta evidence moke masisi na masia ni makosi yake kinundu ni mese kila meonena so sindu icio cio nthe sievo na gise kila chabata na kila kitonyo tutethia twailo sisia kati wa sindu icio nthe tutekwasia tucioka sijui nyupani sijui kila kivo na kila maele kwitikila whether measia vaya no theu kwa oyu twina president ula ni Dr. William Samoei Ruto na ni wailo nengwa mwanya akathukuma sindu inge cia babote ni la twita distraction na ni kindu former prime minister ni tactic ume master yete nesa so aulwe miaka 5 jethele na isu one party state ila senator kuweta tikindu kisio wazizia miaka esu 5 enathelile no twende twakunia handshake mu okethiwa lakini I think miaka esu 5 ni vodu no ni uchumi wa Kenya wa thimbi wethi andu na binyeye alama ya miakalele ambata na maliuma ambata niki ila kindu kila kinda kiusio na no dizigana niwo ila wiwa senator ya president ainena yazia ndo pinzani strong na maybe kwa tuka aima ndalo pinzani this how true it is lakini ila wethia twina serikali tongoesie na ve upinzani wepo ila serikali yako ute kutapatapa ikamea we ukinyete na icio kala bau wethia mwene nthi no kutetheka nundu ila sindu ciaku nundu baile be mundu okeleli so I think ni mailo kosa advice yesu ya president na maisi ondu mato no solidify upinzani na tio lo upinzani wa kwananga ugethia kenda ni criticism Senate ya Senate eika ila oversight ya kucheck government ugethia maundu ni maendete ondu baile kwithiwa so lakini sisi obaya boma ciondo baile
olenda MAKUENI na kare Jesu ya olika anuwe polisi akathia kuna mundu nzoma oba yayi basio. Alright. Aya ni asante mheshimiwa KAVYU. Mheshimiwa Seneta, tusioko itina tuineni wa maundu ma usakwani. Penza mayepata muno etwa ya IBC. Nondu nzame swite bo maundu ma usakwani na bege ndo kinge nende metha matesi. Ngewa ya mipaka either IBC no either yongamie. Oitu unena mheshimiwa ni kana IBC ejena commissioner onomwe. Banati da commissioner atatu. Matongwe ne mwene kivila ne manabike na ku retire. Miaka yotha ndatu ya thela matukio 17 mwayotu iwambe netu isengewa ya commissioner alangiana acherero ndo baindi ku commissioner lawo ibo ne rini masit oyini muungamie na venda tribunal ila eseo betu ya kumuthoima. Mheshimiwa MAANZO nondo we lawyer na jigu tumina na kulia no ki miao nzama yani ndi ni edete kwikala itena nzama osakwani na ketha ni edete kwikala itewo nzama esu itewo ni kwebinda tayana ata nondo yutuone na Kenya tuhina nzama osakwani kiwenda oila miezi 3 iwetetwa munthi president ya Kenya atevo kwanza makanenge no ndo resign kana ondu keke kapatu ka Kenya ndiye president deputy president eleto kwate ya kwa miezi 3 nejo no ni senate zetwa ni uthumuone tushoke tukasovia la meo na kenda nzama ya kukakosa ma commissioner yendebo na ila tunasyokie mbunge uwala wewa ila serikali ino kiana kila kana yetu kila kana international assembly kila chazo betu ni shungwa mbunge wa Kikuyu majority nitene ke amendment na balance andwa ame o election lakini amendment ito hapa lokpa nikula wala the angaliko ya Mheshimiwa Ruto na maseneta mainge na seneta Wambua henda uko nakula ndizia muingo abatwa egeta jezi ndiwe hoya kona abatwa nundu be undu na wamatinga ono yumela mitandao ni mamatinga na kira tukenga yobeta kithe kwa ya chanitai kula yake saulewa na yu twabaloka yu muswadosu effect ya kubaloka muswadosu ta Azimio katika Senate ni kana yutu na nenganie usakwani wa IBC la yokete kwa Mheshimiwa Ruto na juni joki tumete kwenda na maanda na wumba nola Raila Odinga kwenda kwekia nundo wasizia undu yu metalata londo ivangitwe ando asimo mbeno moso ai muzumbe weka na nundu muzumbe vinda muno amano male nundu kwangela kanyo na religious community nze bune Muislamu umwe na Mukristo umwe na azumele no hoze andu make wazia mundu alo society no wewe bwana wakoya kwito ukangale wazia ndo la maile tendo wazia mundu wa Public Service Commission and ungu wake ndio ndo la mea yake metala talondo yekiro wazia mundu wa Parliamentary Service Commission undu maana kanita na 5 Maruto ana Azimio no boso umwe wacho kwa hiyo timu yonde kume olongi dande no yose muzumbe ndo kwenda na azuma mina kwazo ni muzumbe ndo kwenda na mama yuka weta ma commissioner ala muzumbe kwenda kuni kitona kwithwa na nijo kuona kumaanisha kana ivinda yukite IBC ni tona indwa ili ondunge na niyo yaleta indwa imbalance eto neza ikaumya mundu kila bandu ba Kenya ikasyoka ikaumya ikekia agenda nekasyoka ikekia andu mena ubwo na bauno ngayo no gita utethia na kana ithia nitwakota IBC nzeo kwa within mye yero tendelu tile tendo na IBC okay kumbe to ya dela no pepe nundo na yuko kamba mujumbe aketwa kana MCA karisaini mpaka kula iko no kwithe na by election na by election na IBC ni kindu kipata muno kwa ubayo baibia salengi bai weongi mbunge sielesi kuendesha kwa bingwa eka metalata lesu ya unyibanza mesu na nwese yamba yumayu kwa ndwa monza andwa manyubiwe me monza mama oyotweta makamishona no panel select panel no yiya zeta selecting nganya nganya ninanga na mazito kwa muzumbe na ke muzumbe you forward mazito parliament
moga ukunwa kula kuma moi wake lubu ndechu ni chote enda tupati. All right, asante nondo wale zeke unesa mheshimiwa KAVYU to ba unondo we ne zengwe loya ta mheshimiwa MAANZO let's say perspective ya kwitha yeso mia ombeange ne zino wezo mia indi mheshimiwa KAVYU ekulia kwani nzamezu yukite ya IBC no ninginya no ni lazima yani kiti kindo ja kutatithia no lazima tu nzame usakwana mpaka IBC etongwe ni mwene kivila watero sisia wekalito woneto Siasa mbingi Kenya we moteti wona nzamesi ukite we umiona ila njata nukona tanzame kwithe wa yelungwa kuma state house kana nzame kwithe yati ya mia undu violate. I think ona keka no you we president no mbako kenda na interest oloku kaba uno ano oloku ikiaba na I think serikali la yevo kenda no shawishi munene on who gets there na Siasa siliu ondo in democracy majority imama dominate ya the minority magita ko voice was yawo so anejo wana amendment isumana tata kwikia sitanevike ya kopita so ni kwatia to a large extent the government of the day ikenda no shawishi munene kana ku dictate who becomes what the new ones are mess. Yes. Yeah. Asante be kindu unene ye muno na nenda na gwithukisha watu wakene ni akeli ngewa ya ngwatanio na ni abata muno ngwatanio ba yemundu tendete ngwatanio na ngwatanio nenzio inde ba ile mbetani uri ukamba weza ile atongo yano anene mekabana kukabana pawe tina maile mesani imwe ende boka nondo maize Siasa dynamic nenge ni bendo ka ama thingale kwe yangu nenge ngelekano ya mheshimiwa former governor ulani mwalimu wa mheshimiwa Seneta MAANZO mheshimiwa Professor Kivutha Kibwana ndine wanene nyawa imwe kwa imwe na Motongo TV ni kwa tena wasuma ile mbeto MAANZO twetu nene gichuma kibetu ende twekombelana kathina kaini tu yake nene indi no kikonya ngwatani no sio tukakiki abamesa ni kombeni ya Siasa ukesaithia ni twakitho imonesa mheshimiwa Kibwana unabiki na kwasekana mheshimiwa SKM mianya nila wakwati ilo kwati kumali kote tini yes otedia mukamba ona kindu bye kindu cheso kuoneka kesa kumya muthia yu ikulia kwani bwana KAVYU atongo yano maitu anene pe pata wa kukaba na mothembo yu kana ni mailito mandanzia mo ene makamba ikalande nondo ndise ne muteti we bande no kumbea Siasa wambie kana ERASTUS akamba nena ngwatanio thina ni ndongo ku nukuona pe undu no matongo yonde matu hao bantu bamwe chamba nazi yani kana matu hao bamwe ende mokamana nukuona be bata wa tongo ya kukaba na tuneona muthama ingi 1 month ago I know the same about SKM na wethugise mheshimiwa Kalonzo wena ndi wahitungithia muno indi wetata kwithugisia tongo yazu ne mateta hao kukaba na muno mheshimiwa KAVYU ngwatani eno uweta atongo muno anu anene maile mbetani uso eyitu yokamba uyona maile ikati kenda ngwatani eno yeti wabo kindu kila kenda kecha batani akulenga nenda ya nondo wasisia mheshimiwa Kalonzo Dr. Alfred Mutua okevutha muthama musila onde kilomwe ukasisia kwa ndini ebinda yo yingila methitwe siasani eko serikali ile sibitukie ya 2017 neno ainge moma na atwa serikali na kwa mfano ta Professor Kivutha Kibwana wayesa kukilambe kwichevia asie Dr. Stephen Kalonzo ndaika wefu kwebinda ya miaka
Îkûmbî anaene busoesio ya kutonya kwaliula MAKUENI na sindu isu cionthe kwasya nganyandaika anaene busoesio muno unayatonya kwika sindu isu but twamina ukekala nesa na seneta ukamukulia MAKUENI vala mamioseile thiili ailokuya ni vana na vena thina so na Stephen Kalonzo lo kunene probably wezi saa ingi no wende we waziri yuta Dr. Alfred Mutua ni waziri wa foreign affairs wea wake ni kudili na maundu ma relationship tuna ndingi so na ni mwanyo ipinda jimwe Dr. Stephen Kalonzo wakwati so with ya maundu maku ni makuyanza na weso kukwata mwanya kana wathengeania na rais no mwitio twendo lakini sisi hata professor I think lazima kuene kana kwata billions daito kana mkwata asiana but for 10 years that's around waziona na kwata 10 billion isn't for 10 years that's almost billion 100 billion isn't mbesa wailenda wasisia MAKUENI ukasya pa miaka 10 100 billion sinali kilabo so ada namba ukilia echevia ailosisia ukethia nundu na kwasya miaka sio 10 yenene kieki okay anganyanda tonya kwika but kila chama solution yeba kila solution ni atongo ikunenga nendai ya na wesa kwithia kenda ni seneta undu we wiper na kwa ni maendeleo chap tukamanya ila siasa cia mino athela interest yitu ni kuthukuma mbaya ya mukamba so wiper chap kila kiva ni chap ni kusisia niva tutonya ukomania mbaya ya mukamba katetheka nandu mainenga nendai okay nundu onenda ni kuvoya wia pio nzianzio utonya kumela na president akamwona kuthi kuuma mutongo imwenzake kuyuduma oneka nundu aingi kila maketie kwika ona maketie asia sijui nimeotwa ambaye mukamba sijui kwa president tuya Kenya mukamba ni party Ruto ni president wa Kenya onde na Kenya azu mukamba bundeni so yuko ambesia kuthiuka guko sijui maligedo thi malolondo miethia ugewa MAKUENI sijui mauma makavita kitui mayaga ne sarakasi na mayoka twetungiania tambai ono gutinda mathiukite ku kuyeso mama kwata we na for your information Ruto ni wezi andu alona thukumana mo na matambite zo sisi andu azu andu ange modinda mathiukite ku mazembie ba Azimio nundu meona Azimio ina kwata mayona kila kivata ni kuthi kwananga mugamba mwenzao nikana mone keve kindu maende thinge yo matethi okay tutungianie ngozi tu bamwe iliko tukulanie twake itonya mino kililwa ata Kwanza city itonya twika reality ata miradi ingia maendeleo yuko wakamba yes na wasisi hata Bungoma atuo lindana uma president ake ngola ngaliko eno pio kwanza ilama no nieke ndie wa monia ni wa mustali wambe no na alama taiwa na adoli ya wetangula maendie kwa na president tambaye ya muluya okay hii twate wesa kwiwe sijui ke budha meba na ngania meba ayo keso tutevya no twendie tukasia Kwanza ivikite bana tutevya ata kana mukamba avikie kuona nesa na ya bige binda ya siasa toyoko tuitanisya alama ne awa ipa maithio alama chap makathiu na alama UDA na acio ange yes na alange maithio agine twamina i siasa yes ni twailo siasa twitungiane ata babu onenda tuyendene for the sake ya imbai common mwananchi tuketungiane
Asante mheshimiwa KAVYU. Mheshimiwa MAANZO. Twibungwatanio nizo nono. Ngwatanio ne twinie mono na twina agrina. Lakini jama KAVYU wazia atongo imakundu kungi nimo kwatana makali state house makanena. Ndi kwatikana atongo imeto mokamba aswa nene netometa aswa nene mono. Ndi kwatikana ne mesi yokwatana na makaze. Tunene na wazia omwe tuthi kula ku president. Inde kila kevo nemikabano nenanenga nengele kanyo. Mheshimiwa MAANZO. Ngwatanio eno ya atongo ya nene nondo ndi kwatikana akamba mo enene manikite. Indi atongo nimo nekuonanya waniku kwanza adharani. Najini chona kaakondwe kuna kula. Ningo ndakwetekana na kuna mheshimiwa baka na mheshimiwa KAVYU bauno weteto. Unai kanuwe ba tongo ine na nisindu ate okethe ni cha mundu mwene kana personal. Uwo nambe mwene kana patimu kambonge kuma ila nthi ombiwe watu kamunini wa muchumbi akamheshimiwa Kalonzo Musyoka ange maketa kwe atisi mundu na professor Kivuva Kibwana inyu wa 2013 kwa dele asweta makotini ma Kalonzo inyu wa 2017 aswa point nana ya miaka 5 aya wipe Ginasa kumina tangaba nata na chapa ni za kuma na akwati akaominge mno wa kisiasa na yuke laki tutethia ndo itekela kanole siasa cia Kenya ikakoda wakimbai na kila kitu tumete mheshimiwa Ruto asumbe kana mbemwe anambio lika opposition ekateka serikali ndo kaka mheshimiwa Ruto anatetea serikali wa Kenyatta umunde ndo musi chakele wasisang ndo mukamba nukasumbeka nondo wetekela kanole uzumbe wa Mbeya wa pake imani uzumbe wa Kele wa Rift Valley wakaratu na wakana washoka kiimani na yuzumbe wa katano we Rift Valley ngene ngitije kalana mona ando asumonde ni mama ne yondo serikali tumeka magande kiteziana sio mawea makoza makontrakt yala manene kodbo ndola tosanga makoza makeki ya mepuko na MAITû meambeza izu kutungia usumbinga na mengo ataniwa muno ila deputy president ya ungamete nageba za central andu ba central marongo iwe ndindi nyoro muno nigwe bana ndiye kwa Ruto na Rift Valley pare mundu na yatumwa nolone ndio tumwa tangidio ni moini wenukie Rift Valley yo ndena support mwana wo lakini twabiko kamba na nimeze ukamba nomba kataka combine mbai ingi ile itatu na kamba mekunu kwinge na chama kitu hicho namba itatu Kenya twabiko kamba to inaye kana twasiona muthomo mheshimiwa Kalonzo takembabo akamba makomba nuna makomba nata akaendea na unaye kana kuni nona mheshimiwa Kalonzo iko nawe ya mwingi muno na tumezi andu muno oma muumia atoza une atutethesya mathi uthini onaku uimwethe ambe mutongo uumizyo mwingi muno na kutongozya andu ni kwenda awe bangite nokebanga nesa nokebanga ingi yuko ndani tukona kindu negwa bau amamasya miaka 10 ni uthala makabuongwe mona ya thala na bese ndumbinge ndu teotene miaka 5 uni ya thala serikali kuma ase ubwe wake baendewe nai paisa contract waisa kuiko andu mondela matemete malelu Kenya baendewe nai bai mundu waiwa serikali si account government ya kwa pesa wasisia mundu wandolo dokumete serikali ya national timu hivi na umeameza tunenge binda nikumu muno tuyumianije tikumu kila bandu yuluambi ko uti mpaka akenya na mena umezo mwingi muno meteleta mone undo lakini kubikia buba tu ndo nesa kwikwa anakwa no neteleta na nditu tokwana muno nenda nundu wa thwake dam nundu partira ya African Development Bank ninde betho wake dam nundu nenda kukule ita we senator account ya MAKUENI isilanga ingale kwa kwaku na ndito mesukumeta we MP for 10 years ko mheshimiwa netambia yeba yukosa nikenda nundu silanga thwake wenda mathinele kuganda mbe kutana national government funding ni ongamita na nenge ngwatiania nayo ngwamuka kwa minister wake uone ndweze na muno alisi wao mene bokili takwa ni twe na ngembunge miaka 10 anda bye the na weba
mbesa ile ya serikali sile ya kumanike ndu siemo Kwanza city taguo wa dia thwake na no mbani kulie ne ndema ndethio ndungyo thwake yuwa matilio ama marato na kitui ange marato na makueni kila muthenya simiti chuma na mauta na wasi nda chuma sioka chuma ukile simiti wa biko ya nusu chuma za biko ya nusu yu mukamba ulokweta kutewa sindu isukuma thwake na thukumia mathukuma aba ama na kana thwake ya ema ona gege ndo thina ku mukamba no woko thwa no wokweta sindu cionge kuya na icho kaitea mukamba mwenzake ake nduka kwake na choni sindu cio ya thwake no tuko kwa una kwa ningo ndandilikela kindu jumuno andike ati ya muno na andu makile makwatwa makwita sindu isu kuitwawo maibika kotini maelecho kwa wiki ndo kukelikela na nduka uwe sindu cio jiwe thwake wazindu balasieleta no mundu lo neza kwatu acho neza nugeza kubana serikali ni serikali okay na kendo bina kutetea na kathi na matuko maingi kwa uyu jeteke ya nangi ithie kwa ithie na nengo tatondo batonya kana njongo ya ERASTUS chuma kene nguthinde ya America yes yindi thumu no nondo yuwe wa SENETA ni umanthia resources county yake na itheni twenda uthukuma na European Union yete miradi tutenda uthukuma na USAID yete miradi tutenda uthukuma na World Bank maete mutula miradi nondo ba mbesa ila sia ile dauka sia county ono munde itaiza obika mheshimiwa mutula wabinya malombe mangaba nazimonde metelete momezi muno ilobi kila bandu Kenya kwena thina miaka 5 painga bana wakwata mbesa wenda MCS meketa MCS mo yawone mo yuna yawone wako ikia upetukizia ngaba na budget na maiya yaneza kila ward kwethi andu imathukumwa tuko uti ambao kuna fujo mwingi muno mbesa cia account cia mbeka na kulaita kubika nyamwana ningo yuko kama na utafisha nenda kama na mtumia kwetwa Chris Coons ula muzumbe wa America ula ni wa senator wa Delaware pala muzumbe wa America wa senator ndondo imudulo na senator makueni na tukangaba na makueni na kwanoza kibela cho senator onya kuthikwa mutula no ya wela isi ndio macha makemwe azwi macha makemwe na besi nduna na ile takweka na kenda serikali yake ndeneza na ke Chris Coons ulono kwa nienda kuona na ndikomana nake na indwa ku Senate na committee fulani yua zinu mama azibu wa America ikebwa asante ndio au mesu nenda yu manda ilobia na miradi ile ngiendeta ya stima na chao mbesa yuke makueni ni mwa mheshimiwa na kondo wao nomba kayu mukamba ama netete ngwatanio ikwete ukitana pai muthande ngati maana kwa mundu wonde muchumbi yundu wasisia President Ruto oba ebitete no kweta umanda handshake nakona ukona ogosa akathia kosa mbaimwe akosa msalio kwangelekani tena ya mugambo na kambala meba umaike ndo makumbe mwewe kala ibu ko lakini tengwa tani oteke ndo kama makazi ai akambani onaita mumeka ba kuthukuma na mone mota thukuma na mwe binda kanu lakini mtwanikite lakini ndo mwanikite ko mwewe ana mtu akasomea wo butakana twikala mangala wetha ndeke ndo wete musie wetha muthama ndeke ndo njokamba lakini mwina pinda ni mukiawa mwezi we mwenda ansa memo mwata nione bina munenga anda yanene asante ndeketwa mbozemba kula kwi mwene ndi tuyane no muno twambe kwiwa mwene ndi nake ya siata kwau eka nukevano ndini wa mautumani menyu ndini wa Facebook Mutongo TV Stock FM official Mutongo TV Stock FM official sime YouTube Mutongo TV Stock FM official subscriber ndini wa Facebook ni Mutongo TV ndini wa page ya Îkûmbî Siasa ifeni Mutongo TV Îkûmbî Siasa ifeni Mutongo TV and avo ovikina kwitha uyete woni waku ndini wa Facebook yitu Mutongo TV ili tatu genda mwitano namba otumani makuviva inde vitwambia na Facebook anu ma Facebook yuni kwenyu yakaniso masome otumani miano ndo nova no ndo niona masama endete ene ndatu ne kindu kiva ngewa ya development na yanye ya mukamba yu ndene wa serikali ila yevo atongwera twina mabane atongo ya nyuve matutavye mo ndene wa capacity la monje maendeleo ile mbetani wakamba na isioni la mumite bailanje ata tuke kwa Facebook tuambia na sheri
yase musumbi ananeni endeto ngito muno nawe amanyie ata kana Chebukati nonenda kuwawa akakulia kulyo Suzi kanini akaze exactly MAANZO you are on point. Aya Samson Musyoka yasiai Vaibu mundu onenda kuwa Chebukati na kekani wendeka onanguku ndemelia mata aike otubakalangi vema otumania mwenda soma nebo yokutumingo kila kwanza buko Chebukati we beno babe no nena nyo ba mu muno Manuel Muthama yase but I think kuna ukweli juu Babu Owino mwenyewe alinukuliwa akisema wakati waliona wanaelekea kushindwa alipigia PS Karanja Kibisho ndio wa Chebukati but PS alikataa akasema no Babu acha vita kuna kitu president anajua hawezi ropokwa tu hivi. Haya tuke kwake NZOMO tumani wagwe na mbokela kwa utabadhali Suzi Sheri naona motumete matumani maingire munone muvea muno kondo wa kwitha mutambanite na itu Musyoka ne muvea Samson akane so motumani ulanda na soma Peter Waita as IBC ekase ubwa endemwa ne kwaje kiumanzo ni waile senesa yulu wa IBC tuke kwa mundu kwasie tutamba tutamanje twe mwambanga lekosya amaseki matinyani kitwina nengi kwa uyuni maundu mako muboko mamwene ndi uzero achalo amaseki ngalekosya matinyani kitwi tuke kwake none Facebook ne kwete Kelvin Praise yasia ERASTUS kithoku NZOMO kila tukwenda ni maendeleo tafi atongwe asu twamasa kuye masovye mavata MAITû kula nisi ya thelile it's too late kupiga siasa matwetane na mawito amekuo na mo Azimio mayekana na pressure makune uya wa upinzani MAANZO asianesa kura sia presidency walea kuya nulea uyewa uzuni mheshimiwa KAVYU oneni yekiuna MAANZO ake support. Haya MCA Francis KAVYU wanena nesa muno na asu meumanda nguma kwa uvua ngomba uyitu Kalonzo methela tasavune tuendea kwanika tuendea kwanika na tuendea kwanika tuendea hudha nemba ile ingi. Okay so ni Samson Musyoka ne otumane Musyoka by the way twanika tuendea no wabudhiwa Alex mwanzwe yasia ERASTUS MCA KAVYU anena chawo atongoi makwatane na mayekana na kivothia kingi kuvothia Kalonzo ni maile umunenga ndaiya okay otomani wa muthianga leko ya Facebook kanzo omeli Facebook ni kana ni YouTube yenu gite mwika teto semba Lucy Charles ERASTUS tevya dana vatonyeka esile wezele mazago woze kavindu muthi nake gu America mazangwe kwatoka indo kunengo tumanitiusu ndune wa muthama mwayo nenge muthita seneta nenge muthoja lakini kila ngona kionde kikuka kiuka chake lapano tiu masati MAKUENI sio nake mheshimiwa Kabindu no kwata safari ya kufi wewe mazako mheshimiwa Kabindu akao mwinge muno no hewe ya mwinge muno te wa uzembe unaweza sindu pinge muno chuma ne jano iwe ne kila kingi we no ngameli apundu kaendeye ERASTUS mwati ndata twati nesa neta wamulei kuma kako ngulile MAANZO kana na tumanyesi wavi ngulile MAANZO kando na siasa government ya MAKUENI iye na mipango myo ya kako waya ward nondo ni matwa thie kutungi ya ndonyo ya soko wa kako na kusave security light ila ya thukie tene muno MAANZO zongezu wanaezu ndiye kwetele ngiune kindu ndose ni kindu cha MCA wombe na public participation na kiyege wakati ka budget nene sike mheshimiwa Mutula nale yagwe kana nondo na kewa nengukia teya asante utumani wa mwetheyu ngaliko ya Facebook ni wake Manuel Ruto made a political statement by those allegations they are reckless and vaimotongo wailete umya oneni ta osu atena evidence by the way I deputy president ila Mosando wakwiye ambesi otutavya hii ambesi otutavya kwa ambesi abayu ambesi otutavya Mosando waiwanu lakini bai mondo wa evidence yake kananga nene wa Mosando kiutu yeso mana ne kwaje tugeso ko mana ERASTUS MAANZO nana songe ikulu yakwa ya YouTube Kalonzo bithe akeke handshake
kwanza uzi muzonge to Fred Mbweka muzonge inda ona jamba kwelele mheshimiwa Kalonzo akeke handshake nundo eka handshake na mikola na nende bata za uthukumeka wana wa mino likazela nizu wethe ayundwe kendo tumwa na no mamuthukume kana magalewa muthukuma na ize meradi mingi lo no ni ya thukuma yikiitwe ni mashirika international enda ni airport ya Kisumu ina kawakuma Washington DC ni World Bank na miradi lengi yonde kwa uba imundu ngamya miradi isu mweza serikali ni no tese serikali Kalonzo Ruto anatugie munzumbe nondo anayimupinzani kega na supported uro kenyana na zumbeka kondo maga twekala upinzani ni na itu twete uzumbe aya Ndete ungua Raila. Aya, kandi zome YouTube, ni YouTube Mutongo TV Stock FM official kwambie toke aha, tuambie kwa mundu weta wa atende Sara Kilonzo. Say, kesho ni Kamukunji, watu nguyas. Baba, while you are away, so many things happened. Uzi mundu wa Azimio damu. Niwe Kamukunji ni goma endete. Aya, kitema chalo wakaze tukutane huko. Safari ya mapambano ishaanza. Zando maaze kweli tuende huko. Na Sara akaze maandamano ni yaki ya Wakenya wote. Sio wajaka. Aya, lama maandamano ngitwa sawa. Alama wimo kutana waka Kamukunji. Aya tuke kwa Jeremia kituko ya say aki ni Raila atapata kwa maandamano juu hata pewa handshake. Nini atapata after maandamano kuchacha. Nake Johnson muli akazi KAVYU kwa yu not KAVYU ni kwa yu andike tu kwa yu Kalonzo aime Azimio ni kana kale irrelevant maendeo ni akitu nondo ni tumasi ya koti baitu twenda ne manzo zundwete kala nake tu zunete kala nake Vincent Francis really will Kenya have a democratic administration of our election? Kindly Senator Manzo comment with respect to 2022 election. Mheshimiwa Manzo no makwati yesu anongozo miengi wata 2027 kana 2022 say will Kenya have a democratic administration of our election? Kindly answer regarding to 2022 Nengena madavya ni kwa hiyo 2022 kana 2027 pe mata na andwala me unyuvo katika hapano eno so biwe na akenya monde na nenge mwanya ndani mwana mundu weke wa kwa MBC na niweze ukola mundu zu wakuna wale tete abindavid parliament tika mukuli ya makulio akaondoa kwetene paka aitwe mundu ngemusio. Asante kani minukile moto manyende nikaenda tu minukile kilungu Sara Kilonzo atomete moto mani maingi ende yakayo nosome oyo. This man KAVYU is a gentleman and very intelligent. Kudos. KAVYU na wewe. Kesho tuko huko mapema sana wanaazimio kitema NZOMO. Azeme kuka mugonji. Mwane mbitho kaya yasia nye kila ni Ruto. Ndatedia kamba Kalonzo evange 2027 na ngai aka tethesia. Bethe tukire tunene ucha muthia cha mwana wa mukamba ndeni wa serikali la yivo tuisonga na mbe nondo tuenda maendeleo hivi. Tuke kwa Musio Kimaithia Bosco kuma River Tracy William Ruto Kamukunji onete netende Cyrus Kavwele ambia Maanzo aniulizie Honorable Kalonzo kwa nini atukupata slot ya minister Mombasa County yet tulikutana na yeye wide waters towards elections za governor Mombasa County akatuambia tumpigie Abdulswamad Maanzo nozongesu. What happened to Charity Ngilu? She is missing since the end of elections. Maanzo ajenona mukone yesimu amwe oya tukwate sema ono mabi ya sala si yake Eric tuko ni kwate wasongeka Musio Kimaithia Bosco akaye na somo tumani wakwe asia ya River 2032 not Kalonzo but Alfred Mutua tosha tubikabu motumani ni muvyamu no kwala mwezi wa mwetuma motumani menyo kwisela Facebook kwisela YouTube kwisela short code isu yitu nginyana wana mwikiwa vae theo kioni nesa mwanzo twambie bawe kwa Mombasa okwa ndatike ni noni ya kamba nitunekire story na kamba la mega la Mombasa na maana ino thatu muno nondo baina kwa slot ya CEC and wa serikali ya Governor Abdulswamad Sharif Nasser jo ni ne ya biti muno songo atuke governor na yinondo Abdulswamad waambia kwa samwanyo zina atila kamba akamba itaile de kwepanga 2027 tuende governor ututeza sia kamba la Mombasa
na no twalete ofisi ona ndo inene ngo waziri deposit stock ni chao kingi mukamba wenda na job Mombasa endo kitivo twalete opambana na Abdisoma ndio yukwa yu akatabwaneza na kenda kama na mthetha yukite kimi sio no mpaka yakamba meko serikali ni akaunti government ya Mombasa lakini nyangaba na wakwa aisongo ku Mombasa na kaka songo ndio watwikie gavana ku maondo bando tofauti twende na ukilia songo ondo za ujoka Supreme Court na kenda withe no tonda unga maingi 2027 Mombasa kwa kwatyo witu katu ya balabenga witu ike kwatya mundu na nundu nina kwata tu elangu kama na ngaba nosu tutilize omweto ba Senate nunu ndabya niki short change ya kamba ebambana nake muno kwa hiyo kiuno kwati ile omweta Senate siwa tayari anajana balango kama ni anage ndio mukulia kuna gengi ya kamba nikina nzete na unekula katiba kamba ndendo ane vita na tena candidate itu ito asongo tuilize omweta kwanza makanenge. Alright. Kwa mwekeso gilile kino ndo akamba la meka la Mombasa ni noni emeno thatu mwingi muno maine na mayazi mianela manengiwe ni kwoti mutumia omwe ndio likanesietwa yake ndize Angelina muzeka no kwa miyoga ndilikanya ndize tawata mutumiozo unaizekana akamba manengwe mianya ini kwoti ya nzuku ndize ni yebesu mweshima kazi tumwero amba nembaki kanada baba mukale muno mutumia wundi why Kwanza la tena yeah I think not awards mutumia wizia sakala ai musono tete akamba ni watu tete izi lake betina kana mapotete okangani yakate ba mutumia kuti andazita amaita MAKUENI mathiko hata zasia muno mutumia asante mianya yanzu kundimeze nye mweshima kajo twende na komina na hizi bahatu iko na otete na ngenda tukanene ngewa maendeleo na you we elected leader ba county ya Masako by the way yakanililikane beke no kwenda kukule chama sako neseke yola na wanandi olwa ndilikani ngewa ya appointment ya CEOs kana chief officers mama sako ndizo tambito vikabu nikaenda twiminokelelya ndini wa serikali la yivo both national government both national government and county but munone ndatu ze national government nondo buni baba ya keke kanene no mweshimwa MAANZO akwaseka na governor manyeso akwatela location yo ila yuma abaya yulo yu ndatu nene mbaya mukamba nondo bathu nena na akamba aingela mazezi na akamba onakotwika kuyange masiasi akuma malembe tani yange mate akamba indi ainge bani akamba like 98%. Mweshimwa KAVYU uyona yana ya mukamba serikali na yewo kwao yu ni yeba twese atongo yala twina mo alame serikali ni halangi mengale kwa ule wona mukamba etheleke hapa serikali na yewo kana chama musese omwase bakana serikali la yewo yethelya mukamba. I think ndinena nditikira na muno nosu ndo no twethe tuta support serikali ya President William Ruto but onenda ni kula itatu ni wakwatie kula kisioni cho kambani na mukamba tia yenza kwa serikali ya William Ruto nondo waisia Dr. Alfred Mutua ba serikali ne terime ba mudhamba the former senator I think evandu inoni ya zonali kile kwa commission na amweke meba so tuitonya kwasia kana mukamba ndendini nundu ila wonie amwe mathi Azimio ange mathi Kenya Kwanza ila twasia kwa nzima toya kazi ya mundu twane mathi makete vile kunondo ke Azimio ni na sindie with the MAANZO manganite with the okamba ni wa umela batu na nondo oyu Kenya Kwanza niyo yabikiye kusinda twina Dr. Alfred Mutua akamba langi twa anienzie mana mathingale kwa suna momo wa kindu ni responsibility yo ya kumanya undumba ya mukambe tonya otetheka nundu ibela isume kalile kwa ilaso ilimeta kwa isani ya lembetane yo kamba
so mundu aya mukana kwikala obisini usu musio kwacha ataneza kuswania Kenya aile amboswania ukamba miaka 5 yithela nye nicha ungutonya otethesia kuthiku na mo alamenga liko ya Azimio ona kwitha tutane kwata kibila peundu ni wetie na asia kana ti lazima Kalonzo akavunganya virago akathia akalicha chama cha Wiper paya silikalini but omeo baunga likwesu it's high time masise alamenga liko ya Azimio madonyo collaborate ata na silikali ila yevo siendu ila siaeleuka sika unambaye ya mukamba ikoka na no sio kila manzo kwika ilo kutambuka athia kwata kindu kenda ni thwake ya songa thwake yikatethia makueni yiyoka no kamba wonde Kwanza city ya mina ya tuika reality yikatethia kaunti ya Masako yiyoka ukamba kwenda kwa vinguka so ni burden yitu tatongoi tusisye yo ni cha ututonyo sukuma kikabika ukambani na kiki tonyeka kenda baila nzuku kukita na kukinyania kisando kutebala kwe kulionengane na ya na kila kingi I think na undu Seneta MAANZO ene buso ya kwinda eba yolu I think ni kindu tutonya kwitikila na kwa oyu ona tutanesa kwamba kwa yange waya thwake ukamba andu maitu na binye na weza kuona ba KINANIE ila ye maboko na eba kubya town kubinyeke katui kwewa ne bathuku agenda benzi ya musisio ndu kutonya okuisya kila immediate ni kwamba osisya munyao uwekwo utonya otethe kata na pasiwe nundu akamba indo situ ni siendeyo kwa na wasisya ta county sila inge already ne bethiwe na intervention ng'ombe sio ila sia binyeke kapyo maeta KMC makatho so kiune jelo ila yukamba kwito so ona itu onenda to yetha sia in small scale Seneta no musisi ukethia onenda ti kutwa direct andu maitu ni matonya kuwa kwa bei musio nundu alama gedio mauya withia mundu ng'ombe onenda ni neme ni donyo thinzo nundu tindo but magedio wewe mbloka silingi maana 3 na mundu ucio amitwa KMC aithiva cia 15,000 we akatetheka lakini utithia mukamba baya ona imbe ila uwiwe atiwa ni soma onetiwa mutu so alome bayo langu dosisi undu miomo sito nyobingwa andu maitu makathosia sitanathela ng'ombe indo situ sio ndeikathela kila kingi I think Seneta no twakoma no mundi ni kana silikali sia mutiuko siso kwiwika I think yo muswada unende ndise balobikite but ewiyo azia lo mudabisenge waya mulika mwizi asia ni ya MCA na mala maingi ibyo ta MCA tokusa kikugete kitu nundu mwene ndibaya ona lelo muthuku MCA KAVYU ni woda na sote malelo KINANIE siana sia kuwa school you don't chuma gigi ondo si obungu me amuka mogita kwa KAVYU ainge Seneta inyon mate tunga muvea matese karen ko ye ilo bimekala kwito mamuka mogita bau no yevia miaka 5 yeithela ta MCA wekwa kikukite chaku so Seneta nundu mwibaya Senate na ninyo musiasia maundu ma county nina utuma on behalf ya MCA langi Kenya kwa inda imusisye eka ward fund ila yethia ya kukita kunengwe mateine ma governor musisye yo nini ward situ sia Kenya mbesa sitonyo the yanga muno ata ukethia kenda ni MCA ona ithi kwathana akasia lelo munanga atema ni wese
budget yauma mbesa cia lelo swikethiwa civo undu saa ingi tuvua muno na wia witu ni kuthi kwikela public participation tukatongoesya mwene nthi na tukaandika tukaasya kenda ni kinanie twenda kina na tuinengane list yesu kwa governor. So mala maingi withia ni tuvua lakini utithia tumani wapika imbesa tithio sina so senator ndia utuma on behalf ya ma MCA mo kambani na maybe Kenya musisio ndu mutonya kwika withie ni kindu cheki wa mwiaoni undu wona mbesa cia county pai muthenya ona president akenda ate mutamu support wasia ndenenge county ya Makueni mbesa ndenenge county ya Masaku ndenenge Kitwini kwitha maybe tunakwete Azimio lakini nundu ikindu kimwe aoni ukethia mbesa izo na igwadia zilikali ino yevo ni na yange wa ya asla na asla wa yani so mbesa cia tiuka bauwe waile kwithia maundu wa maini ni matonyo kunika kwanza aje bakubi na mbesa ikabikia mwenembi nikenda nimena na kabisa nondo wa masane na mazembete ni thibala we seneta baya ni muvya nondo wa welese osu wa kunengwa na seneta anene ngewa isu ya maendeleo muno ndo serikali no yevo itonya kwitha mukamba yune kana yo KAVYU bakwa Machakos no kulia nondo ni etie kinene muno na we mutongwe wa Masako kwanda yan okwao okubi muno masiyo chunya choke na etie thina kutwika bya MAANZO wa county na indi wasaithia welesi wanga bananekana asuonthe ni yakalima Masako makuna kula Masako na ni kwati katiba ne bala pawete tengewa ya 30% allocation ya other tribes na Masako ni kwati metropolitan mheshimiwa KAVYU woni wakuyoloa kiucha appointment ya CEOs Masako. I think tuyeka any appointment governor wa county ya Masako ayeka ekulya jele nene wale kwinda yekulya ni na nenge ERASTUS mwanya wa kuthukuma mwanya ni fulani andu Masako nimeutetheka nundu ni kwatia ila wa appointie ministers 100% mawaziri on the alame bona kamba na evinda yuko taitha na kio na no meao lakini wasisia Makueni no nina sisanga siondo maneki appointment sio I think 100% sio onde ni siana sia county ya Makueni na paigindu kithuku na kosa mundu wa kumanza lakini I think kila ekalima Masako mana akasiani kana keka myanya no wosio mundu kuma baya maybe utewa ambaye ya mukamba wosete mukamba wekite wambua wekite mutuko bau no tonya ku identify kana okethia no kuelewa thina wa ba Masako nesa kukila mundu utonya kuthamia although pe party la ya mwao na be party lenge ya kusisia we nula kati wa mundu umisienza ni kana we anesiela 30% na kukambane nogo wanga waya 30% sijui ando kumanza tikisumo mbonie mutiso na tia ikisumo ko ya kamba woka kila baka jado na to MAITû ngawaya 30% yumelawe ila toka kukamba so kila gebata ni kwatia pia nundu andu Masako ni manyuvia governor wa Vinya atongwese Masako na kwisilo kunena ni siana andwala ukwatia ni na moko make sure Masako ya bikabala ya ile kenda muwoni ni mbo ni manoni mosa 30% yesu ni tona osonja Masako ile kubika idho kila totonya kweka ni kusupport na nicho ila manokie mbunge ivyo tunakunia uyola twaile kwika tuina siasa mundu wa umeteba tuna siasa requirement ila sieketwe whether umete sijui Mombasa kana umeteba wa wito wa ekuvet na tuisisia mundu na ivyo tuina kunia uya so you kilageti alete kwa masio ni more with the time ko prove kana excellence governor wa Vinya anai right kwenda anosie nganya eki atimu nesu asante KAVYU na Masako no cosmopolitan nundu wasizia tabala numete maboko
I think with the Anzaluo, with the Walalo, with the Akisi, Mwekuyu, on the Mebo, Nandwazu, Sainge no Mako Nagula, Nagine, Tunagazia, Kakanemo to go Naivo, maybe. Aidipa ya ndeina na so ne ko education no asante KAVYU nondo agyo ngwati twizone na twenzongeta mbia mweshimwa manza niona ne kwatuka muno na director mbia to mina kebende masane mathi muno okwa ukube we motongo imundupe ene ndi makwenda nkeweno ya maendeleo kumana serikali nene tuna kutata manzo wana mukambe na mwana serikali neno yibo tweminukilele nenda kwasia kosa wa mawaziri yale wa Masaku na waketui na permanent secretary ele wa MAKUENI principal na waketui principal secretary yes ele yu andwasu anna na inezi andwange ingi senior katika serikali meki tobo na mheshimiwa Ruto ne kwaje kiunu adhimo munene muno mundu Malonza na Mutua nimekala cabinet na ndato sio kamba mailete kutwa yisiku na ndizo na sebati la nene zipo nikana kila count tina count itatu zina mangaba na tatu na mangaba na MAITû monde na sio muno malombe niwezo ya wake na zapio udula gelonzo niwezo ya wake pio na noni yano zobisa serikali nzo ya MAKUENI na ba Masaku na kama mheshimiwa vile ndio kuone cosmopolitan muno no saizi ndakatie ando ingi muno mekala ako na ni kwa tichuni kendo kisio o bwana KAVYU waweta okay kondo wo kila kibata yumanga bana na makuna wala wo magwata billion 12 yinyiba sini mbasa ziale to ko dawe ingi muno mwene ndake ugo we ani mukune yes na kendo kila yu kwa national government ni kwa tatiwa ona mheshimiwa Ruto ni wese ke kamba maine munanga kula ila nini naona kia ndasumbika ndhi ya Kenya na ni kwa mweke mundu wese na sabyo kiloko kaenda pito ngaba na wailobi mheshimiwa Mutua ni waelete kutatea kilota tea tukachona lakini nasi kana budget izo obegwa county assembly na ila national assembly budget ya county kwa ndano sindusie kwenda na KMCA ni wale to make sure public participation ya dhala yes katika mbilo la yuka ya kwa ni sindusie account akekasa kila kingi ona batemu yao ningonda kulia manga aba na maanisi mundu bailete with the UMCA na akini wanundu tiwa cha machu maendelo mailete utone peke ndiko mutula wekita na samu no MAKUENI you minister wa account ni munini wa MCA payo ndo minister wa account uzike sione ja MCA atatabiti MCA no mpaka we MCA evo na waziri nundu waziri andikitwe ni MCA no tondo wima waziri ala ma Kenya meungu ito meungu ya National Assembly nundu MCA agenda kwenu ja minister meta na kulaika kono wa minister zwa kenu kamusi kupe mbabe na amoni nzeo ya udhukuma na MCA na minister imaani siya muka kwatiani ya nesa sindu ila siya ward yuzu ikapika alright na hizi ya national government Kenya ina dhena munene muno na onakaka kuzumbiki yora ila kana Kalonzo mundu ondolo zumbika endo ene ebinda yomo muno yukela no dale to kule president Ruto ni maikana nge beradi ile na iti ya serikali ninaona tu waende vitu president na serikali na tu wae yake no wona ende ya isu ya president Uhuru Kenyatta kumba imo radio uteze baloi and that wake ni wese bata wake ndio yondani ya vision 2030 okay and then railway gauge kila mundu ni wese bata wa railway gauge no maloli di matunge iwe kila mundu ni wese bata wa highway ila yebu na hicho tu wati na ku America maana dago withdraw Mombasa road tenda ye duo courage izuma no get withdraw ela to withigwani to umetongea with the serikali wa America ya watu wake ya lelo super bana miradi yake mingi kwa tuwe kwa tika na contract ni mekuiwa yani ngweta umina yu ngweta umaluka wanga FM ngweta umaluka nenda kumaluka labu nomba kama contractor alama dokumenta maiwa na kenda maende ese malelo ala matiela pambone be malelo maingi mate madelu
MAKUENI taguo ukie mali kundu kwingi kila jothe jathanitwe kilike budget na jandika budget ki implementwa nono sindu sisio lakini tinda tombinge kwathana kwinge president kibaki ndathana kindu mwagira ja mwili humu kona lelo vitete na moyona lami ndao kabaka kwa siapa tutafanya tutatenga tu wakitao na wea na serikali eze kiutu ndao na wea na nundu kimbuja ye moingi yuna tu mainga provinzani wethe kelala langu kukuna baya MAKUENI ayu ndunge president Ruto uka MAKUENI ada mindete Kwanza just go to MAKUENI chokie mali Kwanza city wakendam twithokwane athwakendam ginyethele dunia yonthani ni umana kana president Ruto ndenda umina thwakendam kwa unu kwikwa pressure dunia yonthe na chumbi monthe ma amita thwakendam andu ba MAKUENI makwata kibu again wakamba wonthe wakamba ndwamina yutuo asani na umaro kayu timu vya muno ndo akuka muthenya no mundi mwanyo wangu wa vingo kanengi ndukoka ningo wase wende America ende Washington DC onezileta lanza ya New York akwe yani kuthithu muno aya ngine ngwe yo meza nondo nineze mundu wa MAKUENI no mbaga yo meza nineze wathiku ndolwa na walwa nangi ndolwa ni seneta wa Îkûmbî na kwanza kindo cha America kione sikikoka kindo cha America kozeba ukajililikana asante bwana seneta ni muvya muno na sabali nzio ni kwate tuokona na yuasi wakati huo asante mheshimiwa KAVYU kwanda ya wanena muno no ngunenge second 30 cia ndero cia kusiamulia kumina pyo I think cha kwa no kunyo wetano kwa nduma KINANIE I think wa Kelly mheshimiwa Patrick Makaono kwitha inengane basari na nundu ene sinebinda yomu andu ni moke mausosie nekana withie ciana ciinekala muci na thing maduko 25 tho report tu inayonesa no nio ku social media ayo kaunti ya Masaku ni metha mainengane basari maobisi ni on the assistant chief awards on the C40 na ikwati ithwe ta MCS nitunaminie wiola witu twabe tukithia budget ya milioni 80 na twikwatia wa katatu usu alama nengi we uyosu wa kunengane basari makwatianie na machief ni moko na wiola wa elite andu maitu matetheke so ni kulia andu ma KINANIE Îkûmbî kwa assistant chief I think maketha bu KINANIE so ni tuke tusisia twikwata chao kuma kwa national government through our MP na pia kwesila obisi wa governor kwa countini amwithie makwa tokeno ciana situ isome ukamba kisomo no joki so 2 million timu vya muno KAVYU maketha ni KINANIE MATHATANI na ni muvyano ndo akuka mwanyo wangu wa vingo kwa in discussion yenzeo ninaona asiezi ingi maze yenzeo ni ntuikomina ni soma utumani umwe wa Kedom Tech Media ya say MCA KAVYU ni mutongoi and he is very sober articulating KAVYU you will go far. I'm telling you as one of the senior journalists of the court, okay, na akasema MAANZO you are one of the senior leaders in Ukambani. Advise Honorable Kalonzo accordingly. Twamini abo asante muno enda inesa tukakomana iswingi twekiwa na ende nakumusese ne mubya muno kutamanya naito masani asema utuko utwavika bau masaile na sisi tweka show masaile na nataka kangotabie tweka show masaile nataka nana ne masaa maingi we William de otosia yesi tweva studio na kuingale kone iswingi kwa lama mtandao ni kidhani na somo tumani wa kupole sana ndekea na indi ngutungia muvea alama ile ikuombea siasa twitha na timu nene muno ba tuambie na Benjamin Mwaka kwa ilo vya tomba nesi alivoti ya kuombea siasa tukakwetia mauvoni ukamanya ne chao tukukoneni ya kuombeni na atongo na indi tukoka ba studio twina ke Joseph Kawinzi mukuni wa visa mabisa niwe wakwetia nesa makelemu atona nesa bate kutila na indi director ulawete kuombea siasa K7 ni Madam Lois Muthama ulawapikia na kuigelia kana ni wako ate kuombea siasa ondo violate radio ni twena kesa maunda na kaya kuikia Mutongo FM na indi tuwaka wangaloko ningi ya studio graphics twena ke Brian na indi
twina madam ungi witwa Faith Kalonda ala matethecia ikumbia siasa ya ila kwa niaba ya timu icio yonthe nitwe ERASTUS kithuku NZOMO na ni kwendea ivinda icio twithiane wachuma ukite ikumbini ya siasa twekiwayi indi vachumane katikati oni twithiane vilingini wa maubo saa 1:30 cia wiyo kwa oyu tiwanesa.